Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window. Dialogue to connect the people of Northeast. Ngasi Northeast Dialogue to pudun lecture about topic C Manipur violence foreign hand hai bizine koi ngarang jo sigi foreign conspiracy sigi related oina ngarang koi chap manaba topic si da hai tare topic ti khidang semtok taraga jo koi na chap manaba issue si da koi puthok jabani aduga ngasi koi na Manipur gi hokhiba chahi ani ahum helak la basmaina horiba masigi Iran hai tare koi internal conflict ka hainariba ethnic conflict ka hainariba sigi Iran je masida foreign hand yaura haibagi theories me ama mamang da kak lege masida mamang former chief minister Suren Biren madana tana tongan intellectuals me ama civil society gi fraternity degi then political party sing degi oiba tongan wafu me ama lege haiba theories sing je kadai fok chumina traga lali haibagi wangdu gi marakta handak se ekhoi India da Ukrainian national taruk amagloina American national Matthew Aaron Van Dyke haiba nupa siga punna makhoi tarit phagi basini phari bom khoi tarit chi ngasi Delhi court na for another 15 days remand lodagre masina national media da achobu debate ama la ibasi India da foreign conspiracy myam changa India se destabilize tongnabu honarabra nataga India gi region kher destabilize tongnabu honarabra haiba ching wahum ofum jini masi manung Matthew Aaron Van Dyke haiba nupa sani am interesting word is aduga 6 Ukrainian national changa ibasigi matang di dasu another yam interesting area khar lei basigi maroi ba maramji mamang da ekogi Mizoram gi chief minister Laldu Hamana mamang da phongdo kibo wafam de already thamgrabani Ukrainian national mayam amana Mizoram power ga Myanmar da changjali haibaza masigi evidence semedi already Mizoram gi hana chief minister sina 2024 swaida phongdo kibo wafam ama leigrabani madu makha tar pada Ukrainian national tarukshi amuk changchalambagi masigi issue sine muk leije la if interesting way wafam de haiba Ukrainian national tarukshi thado haidana ai Ukrainian embassy India da lei besi dagi am akan pressure ai government of India da lakpagi hojik situation da su hojik ki oina leitabana te madugi mathakta mayam nasu khwaidagi interesting oina longnoba haiba tare sida yauriba American national Matthew Aaron Van Dyke haiba nupa si kanano haibasini is very interesting mag si kayam interesting oige haiba matamda it has been ngasi dagi 15 years ki mamang da Africa ki khwaidagi powerful oiba then khwaidagi largest economy of Africa Libya haidana khangnaba matamamagi even European standard ta phaw chakhle haidana Africa dagi mayamna panagi ba dungba Libya haiba country in terms of economy in terms of human development index ta yam wang ba dungba lepa amanga sidi mache thugai ra kanda haiba lebaksi yam unstable oiba situation amada foreign country mayam amana mafam du thokpa khoni mayam minerals mayam mafam du thokpa thau mayam je madu sai ngai na ba foreign companies mayam amana ngasi di moigi mapu oina pangira ba dungma lamdam mama haiba lamdam je thugai na bona ba matam da madugi rebel sing adugi marakta yawa kanda haiba landu da sok yaki nupa amakhakni Matthew Aaron Van Dyke haiba nupa se mahaki matang si ekhogi NIA na yam interesting way re se handaki foreign national mayam phaba matam da yam hen interesting way re part che hojki haiba misak Matthew Van Dyke haiba nupa sidagi ni yamna adugo mak masa sina hojki oina kari tawrige haiba matam da United States adugo western countries sing da mercenaries mayam ama either mercenary company mayam ama either lanmi sing si tongan ba lanfa mayam ama da paisa piraga ni aga sina ba contractor dona haitare aikogi military contractor khulai khategi natana mi military personnel sing jo adumai thaba adu misak amani and above that adugi mathakta marks drone smuggling doba aduga haiba drone ji yon ba sigi yamna adugumba mayaming chatun pamne and before that mana si mayam ji lan ji so amabu yaudri mamang da marks han ba da haitare akoi electric ekoi technology na puthokpa ekoi pochai me ama saba gi suguma company khar gi ma CEO phaw oirami hai adugo mark se Libyan civil war si dadi rebel fighters sing siga loina na lanji thengna matam da mayam phau ki adugo then adui madung ma se pha raga jail phaw mate ma leirob gi wafam leiki adugi sigi hak Libya gi war si da war si gi machung da mana documentary film am puthoe documentary film je ya maming skiba film am khani aduga haiba film si putho ob matung da di maki Sons of Liberty Liberty International ko ba magi oiba organization ma semi haiba organization sina military training piba aduga tonga mafam da lal hoba irang sagatliba local armed group mayam je
aduga conflict zone da lei bom pham sing asida strategic advice piba aduga khulai yonba aduga sungba military training piba na chingba si mayam si tawe aduga hokiba matam khara sida magi maru activities se moina Myanmar aduga ekoi hadaki Manipur ki songnari balan swai ki area sida haiba dare saruk sida drone smuggling tobo drone se mana supply tobo aduga drone technology se man takpa adum bagi wafam sing yauri sine it's very interesting yamonda yam interesting way ba part ama haiba dare sigi part che aduga makhata ba haiba not just vetu vandak na Ukraine national mayam na kari ki changchali no Manipur ki Iran sida haiba foreign national mayam gi khut yawra aduga makhoi pandam na kai no masida moi interest kari no aduga yauda raga di kari evidence like how for the so far how kiba Iran sigi manu da kari ikram evidence like mo yawe have ge aduga moi interest kai no aduga masina pirak pa impact sing ai ki lamdam jida amasu India ge oina kari lei have wang mayam du khana bi dang se ai ki study election na bi ba asi expression tam ok se hamda tam okcheri Dr. Rakesh Puyam strategic analyst ni aduga hana India gi one of the reputed think tank for foreign affairs in Council for World Affairs ICW da research fellow in Liberia mani ani shubada political activist tamo sabung ngai pa busu tam nok kai khun bocheri ham se darak istalak sege darak theories me am koi sida darak isa yaung na haidare strategic analyst me am then foreign policy expert me am pham sida pura lai khun nei nagre mafam du even United States na phongdok tawa article amada Manipur gi handaki leiriba conflict si phauba project ama khaki maming operation ama maming thole habagi wari for ko mamang da one of the expert amana athamam wo fam theng na aduga theories me ama ko nei ne ji masida yes American interest like ni Russia gi China gi whole si gi mayam ji interest like ni yes they are playing in Manipur ga habagi adugum bagi wo fam mayam di panira ka handak haidare India gi in burning ne hoji every single media in national media puna mong hoji nainari ba aduga news article that phone do the outre from Hindu the whole Indian Express phone sigi sida hadak Ukrainian national jump amaka doina Matthew Van Dyke American national jiga moi park ki bese NIA ki sigi sina ngasai ko na sagat me theory me am sida karamba kai haita wahan thu ama machine pro page habdi karasari miras aduga yengbiri ko khapuna bo so ikon nonsari ahamada koina handaki kayani sigi case ko NIA na ko gi mai khoi tariat phagalapagi foreigner mai khoi tariat India dagi Lucknow dagi ahom Ukrainian ka Delhi airport Delhi dagi moi ahom ama aduga ko gi Kolkata kaino sina Kolkata dagi ni ko American sina ko sigi mefa se akoida kayani ko gi Manipur gi May 3 2023 dagi tholai ba ko crisis se sigi haurak padagi na ngasi pawagi ko gi sigi kaino sida my paring di dai dare ko ya sum follow to zara pa ka surprising wa ya dare ka adi shocking makti na jo ka surprising wa ya dare si mi pha je ko ara masigi tongan tongan ba miyeng dagi tongan tongan ba analyzing na kari gi sumaina pharai bno haibagi pot khara di dum lai ya dare ko na ko gi tongan tongan ma theory za ba dare madu karam bana sum doino karam bana lam doino haibagi kaino duna ai tapna laksage du hamba da ko na ningsing minaga da si Saigi Miras Nazu yamna mayek sengna panbi gi ba ko gi Mizoram gi Chief Minister Lalduho Mazina Mars ki ko 2025 ki Mars ta mana yam mayek sengna ko gi mayam da sigi warwon je tham gi adare foreign mercenaries sing ko gi kaino da Mizoram power ga illegally Myanmar da sanga ga ko gi toy da thabak sing to bagi singna ba mayek sengna laire aduna masida miyeng sangbi wa dana ko gi Mars 2025 ta ni adare adu ngasi ko lai ji ko March 2026 ne ko aduna sigi sang ba khoi matam gi manung jidai da kari tograbano mai khoi gi mission kari mai pa ga moi halakrabano hadi mai khoi phari je Myanmar manung sang phar bana te Mizoram de pick up to bana te border lanzalak pada mai khoi je India me khoi India gi hai ba khoi city sing jida Lucknow da Delhi da Kolkata da mai khoi la kan da hai di more or less mai khoi gi missions khara mai pa na Myanmar manung da pang thor matung da mai khoi je khoi gi India da mu halagaไม่ค่อยหลักประกันตัวค่อยพาวันนี้ด้วยนะใช่มาตั้งที่เราค่อยน่ายามนะในเนื้อประเดี๋ยวมาเท่าไหร่จะค่อยนั่งสิพาวเดาตรงอันแบบ theories แกมาค่อยนั่งในเนื้อกันได้ May 3 2023ได้กี่มันนี่พูดหลักที่บอกค่อย conflict ค่อยนั่งคุกกี้กันไม่ได้ก็หันหน้าไปบอกกี่กันโน้มไม่สิเดาค่อยนั่งต้องหัวประเดี๋ยวอีเดนังงานนั้นค่อยต้อง articulate ตัวเลยให้บอก crisis สิ conflict สิค่อยกี่ซุ่มนักกี่ ethnic กี่กันโน้นนั่นที
masida khoi gi geopolitical yoiba sauraba kenoma khoi gi khut ama yauri haibase khoi mayam sina dum highlight adu madu gi tangdang ba kenoma khoi na sini haidana pinpoint tawraga haibada su khara problem leiba ko masi kai gi no ha kan da khoi na कोई कोवर्ट ऑपरेशन साइडना कोई लेबाक सिंगजिना मागी नेशनल इंटरेस्ट की दमकता अदुगा मागी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की अदुगा मागी सिक्योरिटी करेगी मियंगदा तोंगा तोंगा अरोनब ऑपरेशंस क्या अमा कोई तवे दारे आइदि लेबाक मनुंगदा अदुगा मरोइना बॉर्डर एरिया सिंग अदुगा मपा लेबाक सिंगदा लोन तवे अदुना बो खोइना ngसागी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेटिव्स म्याम अमा खोइना इंडिया की सो खोइना रो अदगी यूएसए की CIA गाना को अदगी इजराइल की मोसाद गाना खोइना नैनरिसनी अदुना साइदैदा खोइना खमिन नगदबसी खोइगी December की तांग कुन गुमदोय कोई 2022 की सिदैदा कोई यामना इंटरेस्टिंग होइबा लॉ अमा पास होए मतमदुगी US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हाइबा लॉ जे कोई नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2023 हाइदना मसिगी लॉ से माना पास तौर कान सिदैदा ngसागी मसिगी मनुंग सिदैदा कोई मतम सही क्या आदगी कोई बर्मा की मतंगदा कोई इंटरवेंशन तौर कान द ह्यूमन राइट्स की करेगी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट की लइबा कैनोजिंग से मिलिट्री जनजान नमहत पखोत प म्याम से की मायोक्ता खुद थिंजननबगी कोई याम सावब लॉबी म यूएसए दा अदुगा वेस्टर्न कंट्रीज क्या मदा कोई लइ हाइदारे ngसागी आइसलाम लौरगा लइरिबा कोई म्यांमार की कोई मियोय क्या मना कोई तोंगा तोंगा लेबाक सिंग दा अदुना ngसागी हाइबा लॉबी जिगी मनुंग सनबा कोई याम कुइना तकनरगा लाबा कोई बर्मा एक हाइदना मा कोई हाइबा नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2023 जिदैदा अनि से कोई पुनसल लकांदा मसी कोई पास तौगबनी जो बाइडेना हाइबा बर्मा एक से असांग बदा कोना बर्मा यूनिफाइड थ्रू रिगोरियस मिलिट्री अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2022 अदन हाइ अदना मसी के मखादा में कोइना यूएस की प्रेसिडेंट ना पास तौबा लॉ सिना करी हागे कांदा कोई ट्रेनिंग एंड नॉन लेथल ओइबा असिस्टेंस पीबगी अयाबजी मसी के नोदा माना साइन ऑफ थोपने यूएस प्रेसिडेंट सिना जो बाइडेन को हाइबदी ngसागी ट्रेनिंग पी दुजिना कइनो नॉन लेथल असिस्टेंस हाइजिदा करी करी खुलाई यावदिनो करी करी टेक्निकल सपोर्ट नो करी करी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स नो हाइबजिगी मागी एम्बिग्युइटी अमदि लइबा मयेक सेंगना सिनी सी या यादि हाइबा केनोमा क्लियर कट ओइदबिदा अदमाय तवकांदा ngसागी सिगी पोरामा लाई अदो हाइबा अखोगी 2022 दा पास तौगिबा अखोगी सिगी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट से मसी लाक्ट्रिंगैदा अखोइना मसीगी ममांग दा खितंग हंगलकांदा अखोगी फेब्रुवारी की तांग अमा को 2021 दगी म्यांमार दा मिलिट्री कू म तौरगा ngसागी अखोगी हाना अखोगी डेमोक्रेटिक ओइबा सेमी डेमोक्रेटिक हाइबा तारे अदुगुंबा लेंगा अमा अखोगी पॉलिटिकल ट्रांजिशन अमा अखोगी 2010 की म्यांमार इलेक्शन जिगी मखादा अखोगी लाक्तना NLD जु नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ऑन सान सूजी पार्टी जु यावदना खोतना ngसागी पॉलिटिकल ट्रांजिशन अमा लाक्पगी कैनोसिदा यामना सरक सहिंगा बो वाफम खर म्यांमार मनुंग द थोयाय दारे मसी अखोइना खमिनबम संगी करिगिनो हाय कांदा ngसागी हाइबा म्यांमार की मनुंग सिदैदा कोई 2008 त सेंगिबा मखोई की कॉन्स्टिट्यूशन से मसी कोई यानिंगदबा म्याम ले मरोइना कोई की इथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन सिंग कोई खुलाई पाइबा इथनिक माइनॉरिटी सिंगी लालोबो लुप सिंग अदुगा मरोइना गसागी प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस अखोई नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी न लुसिंगबा कांबुसिना अखोई की हाइबा 2008 की कॉन्स्टिट्यूशन से म्यांमार की मसी याम कन यानिंग से कइनो गंदा मसी 25% मिलिट्री की मास से रिजर्वेशन थमेब अदना सिगी वाहौजिदा मसी न्यूट्रलाइज तौनबा NLD नजु कन्न होनरप मनुंगदगी अमरोमदा ngसागी अखोगी 2015 गी कनोदगी अखोगी नेशन वाइड सीज फायर एग्रीमेंट अदना अखोगी तोगा तोगांबा इथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशंस म्याम सिगा ngसागी म्यांमार गी मागी रेजिम जिगा अखोगी सीज फायर साइन तौना कांदा अखोगी पीस सेटलमेंट अमगी पीस नेगोशिएशन तौदना अदुमाइना सुम लापगी प्रोसेस लेदा ngसागी मैखोइदसु ngसागी मैखोगी खुलाई पाइबा कैन ग्रुप सिंग जे कोई बॉर्डर गार्ड फोर्स ओइन ऑनथोक्सी हाइबा अदगी खोगी फेडरल डेमोक्रेटिक खोगी सिस्टम अमा खोगी म्यांमार प्रोडक्सी हाइबा अदुगा ngसागी मिलिट्री की 25% जे लफोक्सी मसी लेरगदी डेमोक्रेसी की ममिंग जे मीनिंगलेस ओय हाइबागी वाफम जे हम कन्न मुंगनबा टाइमिंग जे समाइना फेब्रुवारी 2021 की कू जे लाखरे अदना सिगी मतुंग जेदा म्यांमार मनुंग दा सरक सहिंगना बजे थोलखरबा मतुंग जेदा खोगी याम इंटरेस्टिंग ओय जे सेप्टेम्बर की तांग 2021 दा ngसागी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हाइबा अदुगा मागी आविंगना खोगी PDF पीपल्स डिफेंस फोर्स हाइजे मसीना खोगी पीपल्स डिफेंसिव वार मा नेशन वाइड ओइबा मा मोय लाउथोरे म्यांमार मनुंग दा आदि मिलिट्री जुंटा की मायोक्ता ngसागी नेशन वाइड ओइबा डिफेंसिव वार मा खोगी सेप्टेम्बर की तांग 2021 दा लाउथोरे मसीगी
masiga ikan kanadana akhoi October gi size daida khoi Myanmar gi military keno sina su magi SSC na State Administration Council hajin su ngasai gi magi masigi mayokta any resistance force haidi lenga sigi mayokta yakhai thingai bi ba khusu khulai pai ba kambu se khoi gi kari ne khoi gi cleansing oi ba operation to godam ni haida na khoi gi sagang da sin da tonga tonga ba mai gai da operation je kanna chathare masi officially mai koi na hoje ba confirm to ba lei te da na sai na bele ga su masi operation anora tha da na khoi koi ka mai khoi gi yamna masak nai ba khoi gi ningthau magi maming tholakan operation anora than aduna sumaina khoi gi mai gai kya da sagang rom da da gi som da sin state da kanna mai khoi nam de takhai ra pe kan se da khoi sumlak pajana hana suna ba sum kan khalap kan da khoi na masi gi pick se kai ka da u ge kan da khoi na January gi tang tara amasung tara mathoi 2023 da khoi gi Chin National Front aduga magi arming oi ba Chin National Army haise khoi gi Manipur ga su yumlo na ba Myanmar gi sumba Chin state ki yamna maroi ba khuju khulai matik chana pai ba ngosai gi Chin National Army gi mai khoi gi CNF ki hoi headquarter oi ba Camp Victoria ai ba Mizoram border da gi kilometer khak changa ga lei ba sigi headquarter sida khoi gi aeroplane da gi khoi gi bombing tor kan da aerial bombing tor kan da January gi tang tara amasung tara ma thoi da misi minya kya yauna khoi achau ga no ma tor masida gi di adugi matik khoi gi civilian sing kai kra khoi displace to da achau pressure ma la aduna hari baziga ikan kanadana akoina masigi mamang da asagi operation Anarotha ji asagi Myanmar gi military sina SSC is na launch of matung da mai khoi cleansing operations sing da takhai na pajida masigi manung da su magi akhoi gi sagang amasung asai gi sin state om da maroin operator ba sin gi kambuzing aduga PDF ki kai gi atai mai khoi gi allied force ko CDF ka hai ba mai khoi myam sigi su mai khoi gi masi thengana na ba mai khoi operation kya ma launch story hai ba operations sing manung da khoi na lokhat pe ab operation tilim mai da na ama masi 29 December 2022 da mai khoi si hau ya da na mai khoi gi press statement da gi khoi na aduna sai dai na tenzala kan da subsala kan da miraj na hambi bo hang du da khoi na pakhompi na khona zabada aina thamjani gi wafam di hari ba ngasai gi 7 September 2021 da ngasai gi khoi gi lauthorpa National Unity Government gi war aduga madu gi takhai na bo khona da military junta na ngasai gi khoi gi magi cleansing operations me ama chathar pa se ko de operation Anarotha bu hai gera de maming atop thon bu oi gera adumai to na takhai ra pa ji ke no da mukna be da sai operation tilim operation Anarotha ga mai leina ba ke no myam sin na mukna ra pa da khoi gi sagang Manipur ga imlo na riba sagang amasung sai gi Chin state ki area swai de da khoi paksan na misi mina thok pa yum kai mai tha da na khoi lanjen na ba khunjen na ba India manung da Manipur om da Mizoram da mi oi kya khoi gi thousands da sensan da khoi tang kak size da khoi ji Manipur da khoi gi yamna chaw ba irang ma yam thaja da na ma se jo khoi gi mai ji chaw ka doi ne ba aduna ngasai gi Camp Victoria da January gi tang tara amasung ta ma thoi da aerial bombing to gi matang se masai je khoi yam section bam stangi masai gi matung da gi pangkui kui da na ne Manipur da mai chaw to ji aduna laksani gi wa kham di kai gi mak tai US President Joe Biden na hai ba National Defense Authorization Act se mana pass to ramino aduga madu gi makha da khoi gi Myanmar gi manung da lai ba pro democracy forces kambuzida mating pang badana tana magi moral logistic atai training gi kari gi non lethal assistance ka hari myam se masi khoi gi define to da bada ko masi gi pose peace na habadi khuju khlai je khoi gi pitha ga hai bane aduna ngasai gi PDF kambuzina khoi gi nationwide ba people's defensive war ma khoi gi 7 September 2021 legi lan lo so khrize lan na je la mi yaw dana khulai yaw dana kam na ba ya bana te mira natra aduna Myanmar gi mi gi lenga mapu ba military kambuna khulan gi khusu kholai lami myam ji mai khoi na command ta kan da lei ba ama gi mayokta lan thengna na ba khoi gi NUG gi PDF kambuna law thoro pai ba ji mai khoi ju sem sa ba khar lei le hai ni aduna hai ba ji ngasai gi Myanmar hai ba leibak sida matam sang da gi lak pa khoi gi Myanmar na het maning tam ba leibak ora pa matung ko hai ba ji maroi na 1961 sai gi ne general ne win gi lenga matung da gi military gi lenga som lak pa se masi gi manung gi internet gi kaino sidai थोलक्पा डेमोक्रेसी पामजब डेमोक्रेसी यादव कांगू सिंगी मरक्ता मुंगनबगी कइनो सिदा वेस्टर्न की खुद से अदुम खगादी संगगा लैबनेब अदुवा म्यांमार क्या प्रायोरिटी पीदना लापनी अदुबु इखंग खंगौदना जो बाइडेन की लीडरशिप मखाजिदा 2022 दा NDAA Act 2023 जी मखादे मखोइना खुजु खलाई पिथरगा
Myanmar manungda lan sogotpagi pot ama lakpase aduga masi pro democracy forces pdf kumba aduga ngasagi isni arm organizations da khulai piba mating pangbodu khatana tabada masi gi am interesting oi ba kaino mana haiba Burma Act of sagi National Defense Authorization Act sigi manung sida mai koi na je accountability fixed obogi wafam si yauri kana kana da no haiba kan da ngasagi human rights violation tawbada aduga democracy bu khongauna bada scenery ba ngasagi China amasung Russia jina support tawri bse ngasagi military regime da masigi accountability je China amasung Russia na pugadabni haiba sigi ekshida yawi ba aduna sigi level da magi geopolitical gi contestation je akoi yumno na ba Myanmar haiba lebak sida thobane ba aduna madugi leiba manung sidai da koina koina seng na haidok traga su mayam na irai lai na khangna ba kaino nga kani ase Myanmar manung lom da gi su koina report sing adum phangi doni se NSNM gi site gi yam clear oina thamai adagi Manipur manung gi koi Manipur da base oba la lobo sing na su koi India gi tonga tonga ba agency sing sina lo na musung phong na ngasai gi Myanmar manung da lan kamna busida mai koina proxy war ma gi kaino se sumaina tawi ha gi pora ma koina newspaper da kai da media da koi yam paksan na koi gi sahi ke sahi koi gi ahum mu gi kaino se da koina ta la wafam ne haidare adana sigi talak sida koina ugoda badi ngasai gi government of India da koina hekta blame to gi wafam su natabada Myanmar gi PDF na aduga isni arm organization singsina ngasagi lan kapa yari adana makona lauthorapagi sigi khongpham madugi moral boost madugi diplomatic or assistance kusukulai gi training gi logistics gi humanitarian aid ki si myam jegi kaino si yawdana lan songna ba yadamne aduna Mizoram amsung Manipur da ngasagi haiba lan sigi asoba kaino se koi se theng je koi u phangi adubu Mizoram da thoi posiga Manipur thoi jiga khra khena ba su lai haidare tasengna Manipur da poksoba Manipur da leiba mi moina koina machine nai na jaba kanda lana ma sona ba kanda front haiba ma rear haiba ma koi gi flanks haiba ma adi mamang thang bane maning thang ba rear jane aduga nakalani gi flanks ne sumai to gana lan sin ma thau tai haidare sona ba kanda koi gi strategy sing jana hot pada adana sugumba lana ma thoba kanda military kambuga military another ba PDF amasung koi gi arm group sing jiga lan je thomta narapa kanda mai koi da training pibagi mai koi da khusukhala gi mating pibagi logistics ki humanitarian aid ki karigi masigi mayam se ngasai gi Manipur amasung Mizoram se soya yaudi haiba koi yagadori ba haiba koi gi ngasai gi koi gi military war room gi kaino haidare ko madugi kaino ma koina sagalaga naina ba kanda masi isen da sena wa fama moy adana ngasai gi foreigner sing na madugi khudong sabal lawra kanda ngasai gi mai koina Myanmar military gi mayokta lan hobasida ngasai gi drone gi mating panguba adagi madugi operate tobagi magi technical assistance training piruba lan gi tonga domba koi gi wakhalo sing jing pi dana ngasai gi makhata na kari tomina ba ya dagi haidana ngasai gi hariba Ukraine amasung US national masi mai khoi khata su oiroi koi na ira lai khangna buduni hariba Myanmar gi kaino sida lan sida aduga Northeast India gi hariba pham sing sida CIA bu oigera Mossad bu oigera aduga ngasai gi UK gi oigera tonga maleba kya gi magi intelligence koi operative sing se masi yam actively work tawraga lei haiba se koi mayam khangmina ba sumi aduna haiba mai khoi tare phaba se masi matan ai matem tang panjarang ge mai khoi tare se hojik phari se kari no haiba kanda koi na angle khada gi koi gi wafam khara tholai aham wafam dana India gi Vikas Yadav ko ba koi gi mai koi na former intelligence agents ni and high marks ye koi gi Khalistani koi gi movement gi masak nai ba lusing ba ma hana ba gi kaino to ba kanda thaba ma sina ba kanda ma si pha ba gi kaino ma lei adana sigi wafam ji lei ngai dai da ngasai gi India na somda koi gi hariba mai koi tare se phagat pa se masidai da India na su mai koi da message ma pi na honari bra haiba ma sigi timing sida koi na naina ga se atopa angle mana Iran ga Israel US ka lan thomtan na ba matung adoga Strait of Hormuz thingjan na khosan na energy security ki wafam de am asoba challenge kya ma thola ba matung sida ngasai gi ekoi gi India gi Prime Minister Narendra Modi na Israel da chaluba adoga February 20 atagi lan hogi bagi se masida ma na ngasai gi USA amasung Israel ga India ga amna nangna ba mari ama adi Israel je even India gi fatherland ni haiba gi kaino statement ga pi dana mai koi gi parliament da ngamu ba adugi wafam dagi tholai ba energy security ki crisis reida India je Strait of Hormuz da India gi oil amsung gas ki container sing se koi gi free da sat pa yarak ta ba matang adugum bagi phibam sida magi renegotiate to ba haidra
ngasai magi foreign policy readjustment ama tawna bo khona pagi lambi sida ngasai hana USA da akoina ngasai Indiana Israel so USA na haibada akogi punna yanaru bo wafam khada khara negotiate tawbagi room ama Indiana mu bargaining gi kaino ma thirak pra haibagi matang se akoina naina da ya de maram tamo sida tamo darkest sida darkest na husu pukthori ben narrative se ai tamo su lake but amna hena naina bagi tan katu am lowning nga sidi yes mamang the NHNIM na NHNIM gi method the NIA na charge kama thangal ak matamda adu mayokta NHNIM na press release am thole thol press release to the darkest side me am loin yaw India gi security forces sing amni agency me amana train tawwa Myanmar gala hubusing train tawwa adu ko mokoida military hardware me am supply to se yawi khole hadana madu pot me NHNIM put ho statement and above the mamang the Camp Victoria gi wafam pale sire area goming to gi Camp Victoria gi hen interesting way bidi Camp Victoria da Mizoram gi MP ma yauna India gi Home Ministry officials sing ga puna chalaga ekoi maduda leiba ekoi faction militia faction me ma Myanmar da lan chona bi yaw ba la lobo me am bunjal ga meeting to ba mujung da hari ba la lobo sing gi representative of the key leaders me am la kan da Mizoram gi chief minister la du homa ga muka merger side dong gi ba gi wafam chi yam factual oi ba aduga yamna ikoina yamna maring marang ba pona mana ta ba tasing na clear oi na ta ke ba posak na tene sigi pot ma'am but interesting oi je sida yes adu ita ga India gi interest ma sigi Myanmar gi lan je yawi aduga India gi security agency ma'am sida involve to wen haida ga di why kai ga mukta no ba sigi foreign national sing si India na phadois ana si mata hida ne ngasai gi aina khoi tongan ba angle da gi thamai si kai gumba khoi na ngasai ai mamang da haija gi ba mai wari ma'am si ai di February 1 2021 da military coup tawro matung adu da gi ani si mungna ba di pro democracy kem ga khoi gi military gi kamu siga khoi gi mungna rak pa gi kaino sai da khoi gi democracy gi movement se support to gi kaino ma khoi India gi mai frame policy da leijarami hai da re ko adu bu masi ngasai gi India gi suma gi khara pragmatic oi ba foreign policy ama maroi na khoi gi 1990 sor pa sai na prime minister Narasimha Rao gi matam da gi khoi na lugis policy ga udor pa se sai da gi ma na ngasai gi pragmatic oi ba foreign policy ma to da ba yadam ni na maram di khoi na ideology da khatang stick to ga da khoi na foreign policy je chalai ra pa ga da khoi na khoi gi immediate neighbor oi ba Myanmar se da China gi kari gi khoi gi ma gi inroads my foothold se kanjal lak pase masi na India gi national security da strategic interest da sauna kaira pani na masai gi pragmatic foreign policy gi makha da India na military junta ji ga khoi gi engage to ba ko matam da khoi gi state peace and development council ga na khoi le ram je ko adi mamang da slogan na khoi gi state law and order restoration council ko me admaina para Prime Minister Narasimha Rao gi matam dagi logis ki kari gi sigi kaino se da 1990s onwards da khoina liberalization gi kari gi economic liberalization gi kaino to pa Southeast Asian countries me an se ga khoi achet pa trade and economic ties adu ga to pa khoi gi relations me ama security gi kari gi honor pa se da khoi gi yamna kayani hai bale bang ai se achet pa security gi adu ga military gi cooperation mathau ta na pa gi post khoi u phangi adu na khoi gi north ki la lo jing khoi gi Myanmar dagi adagi khoi gi Thailand lom dagi phara gi khoi da somda extradite to ki hai dare yana ba amagi makhada sugum ba khoi record sing adum lai hai dare aduna ngasai gi khoi na lugis harami ba hujingna khoi gi 2014 gi aggression hai ga ba sigi India gi policies da khoi gi just right trade and economic interest ki aduga ngasai gi khoi gi civilizational ties ki cultural link ki kari gi people to people khoi exchanges ki wafam khatana tab da magi security and strategic oi ba dimension zu ngasai gi against policy da yaw da na te ba ko aduna learning wafam di hai ba democracy ki movement is sogatpa oita ga de akoina coalition of democratic forces singna pullakanda including India akoina saida lower civil ko India su yauna haiba Myanmar da tholai be irang se da madugi khudong sab je laga military gi mayokta lanse maikoina phongna natabida lona sogalakanda movement se da yausale na akoina loraga di hojik kai gi da makta adamaina support to yaw ba mi se khoi foreigner sing je India no pha de no haiba gi post ne ba sai da ne ba aina ngasai gi laksa dui se haiba ngasai gi India gi kaino da maroina RSS amasung RAW Research and Analysis Wing India gi foreign
intelligence की wing si mai khoi gi activity si kap to godabani masi ban to mathau tai haidana USA dagi mai khoi gi lobby group na khoi gi wafam pu thok ba lai haidare recent time da an higher post kai gi na kan da RSS amasung ro si mai khoi si ngasai gi India da khoi gi minority singbu religious minority singbu namthaba namhatpa aduga ngasai gi mapalam da leiba khoi gi minority sing gi movement sing da maroi na khoi Khalistani gi kari gi aduga even khoi gi Islam that case particularly hojiki RSS amadi rogi matang da handak India na jam thi piendre ko yes but government of India dagi ju statement am thue adu matang da yamna pienda ba masigi whole episode ji kamai to buno habdo kitang samlap tham bi aga itang panjara ge ko adana loina ma hoi concluding remarks se sai ma'am da adi khanganing bodo that case adu ki ko tanjang adana sai gi matang da khoi yang ti je nga sai ge na vikas ada bana ma India gi intelligence ki agent ma ma khoi na former haire ma se USA ki CBI na ma je khoi charge mai na charge tawe na tra nga sai gi khoi Khalistani leader ma ha na ba gi kaino to da ma je pha bani fail oi ra da adu nga sai gi atopa nga sai gi RSS amsung roje ben to da ni ha ba gi por ma lai se sugumba ma'am se dai da nga sai gi India gi su ngasai gi madugi counter to boina haibadi ngasai gi bargaining sip boina haiba mi ngai je na mai khoi gi operative sing si ngasai gi smaina pick up to kanda adu gi kaino ma to ra haiba sini layo pose haiba ikoi koi dana masi phaba gi kaino jil lai matung da India da leba US ambassador se khoi gi Sergio Gore haiba tare ko pronunciation ka soira masi mahak si yamna thuna khoi ngarang se aidare ngarang se khoi gi national security advisor khoi Ajit Doval ga unai haidare aduga magi ngasai gi social media account da mana thadore khoi gi Ajit Doval ga India gi yamna marui ba security gi geopolitics ki Indo Pacific region gi aduga ngasai gi intelligence sharing gi counter terrorism gi kai kai matang da khoi gi yamna fruitful ba discussion tawi haidana magi account da khoi thadok pu thengna jare haidare aduna timing je khona matter tawi haidare timing je haibo myam ji ngasai gi kai do gi sumaina ro RSS thingjan ga do ni haga som da gi voice ama tholai bano adagi India na som da moi phagal isina kari gino adagi amana mu akoina Manipur manung da ngasai gi magi sigi narrative se ma India na proxy war ma koi Manipur gi miyang gi mathaga sathai habase Myanmar gi Irang si gi khudong sab se laga masi akoi gi narrative ma Manipur manung jida me tha 2023 gi sai da gi adum lai haidare adana Delhi de akoi gi wai saro ba kholu ba kan da zu Ministry of Home Affairs ki kambu da akoi gi som da gi chapa CSO jing gi sai da gi su masi gi post adum mayek seng na thamam ba khoi dum khoi sa tazare haidare aduna sigi post adum hunaraga lakpa gi marak sidai da India na ngasai gi mana tawi ba pot ngasai gi Miraj na habi ba khoi gi NSNIM na thador pa ma gi press statement adagi ato pa khoi gi group sing na thador pa KNB ko khoi gi Kuki National Army Burma hai ba group aduga PDF aduga ngasai gi CDF CNDF na singba ato pa ngasai gi khoi gi military janta yadawa kambu sida ngasai gi tungan ba source da gi khuju khulai gi training gi logistics ki humanitarian aid pibra haibagi pi haibagi kaino se koi report si amna marang kaina lei haidare masi ira lai ne heto muthat ta yaro haidare ko tabu India gi ju magi national interest ki miyeng dagi yeng upakanda ngasai gi akoi gi tawriba covert operations kya ma haidare Indo Myanmar border se tawi se active insurgency sing se insurgent group sing se masi laksana na ba aduga mai khoi ji dialogue ki kainom da room da porop ya na bagi mai khoi ju Myanmar manung da February 1 2021 lagi tholak ki ba civil war situation jigi khudong sa ba sil long na ba masi capitalize tong na ba adogi advantage long na ba India ge su magi honadi ha ba si ma haida India government su sien ba yaro hadare ma haida accountability ma government of India su lai da na ai uzai ko adoga amtang lo sanjam ge ngasai gi USA national ma adoga Ukraine gi mai khoi taru phare je sigi timing ji da aina ngasai haije gi ba asom da gi US gi side gi mai khoi na RSS ro na sing ba mai khoi gi activities sing thingjan ga da bani ko ka da ni ha gi pot lak pa da gi ngasai gi India gi khoi gi intelligence agent ma pharaga khoi gi matam sang na layer pa gi pot si khatana ta ba da ngasai gi aina Iran war je ga mari leina ba ma da su khoi na foreign policy gi kaino sida recalibration to pot am hanak se khalai haidare ai India gi jo energy security je compromise to ba soya da wa form ne mam di yam ba 1.4 billion ki population aduga magi economic growth ki masai gi so ba khoi gi largest GDP oina na ba gi yamna
so mangla na manga ga gari gari sangjal pa matam jida masigi energy crisis da khoi je thuba ta di khoi economy je pura down den satini aduna hojik thena ba unemployment gi problem da gi hauraga khoi gi atugi mate maisha lang ne haidare laibak sida ko aduna political khoi gi instability su lawai haninga leite aduna sigi angle sima leibasida magi foreign policy recalibration tawagi khudong saba ma thibagi wafam ma so khoina naina da ya de maramdi Donald Trump na ngasai state of Hormuz sidai da India gi ne bi tharaga khoi gi maritime escort mating pang na bhai kan da India na maduda ngasai gi khoi Iran ga dialogue to buda hoina thajai hai wa pham lei China da ju hai wa kan da China gi reject to rei ko adana sai dai da amana pan ga da sina aina panjaning basina India ga China ga je relation je khoi gi 2019 swai da gi hai da re ko khoi gi 2020 maroina Galwan gi kano sai gi matung da gi khoi relation je amna phatana lai re adu hojik che tam tam na ani je kha softening to ra kan da normalization por pa gi lambi ama da sangsal lai adu bu matam ama da India na ngasai gi kitang hardliner ma gi stance ma China gi mayo ta khoi lo ro bai da re ma sa gi Huawei gi TikTok gi atai tai China gi technology myam ZTE gi kari gi ko telecom gi kari da gi ato to ba sector da Chinese FDI sang ma se India na cartel to bu gi por ama lai hai da re adu handak se yamna itha thaja da na ma si da relaxation khara India na China da pi pa gi por ama su lai hai da re adu na masai da khoi na ujar ba se India gi foreign policy recalibration da khoi na India se ma gi strategic autonomy je surrender to ra kan da USA masung Israel ga yanaba mai khoi gi came follower ma oigadra India gi ma strategic autonomy se mangbra ha ba gi nungnang ba ma leiba manung sita kanna khoi gi discussion to na debate to na ba leiba timing sida khoi na China da ju India na khara makhai khoi gi relationship phagan na ba ma gi softening to ba adi good gesture ma ga to ba gi pot ma lai ba du ga Iran da ju India na khoi gi kayani kitang kai no ma haidare hana ma gi Ayatollah Khamenei si ba kopa da gi school la nupi masa myam si ba kopa da khoi gi adagi aggression to bu da condemnation to da ba khota ba du kitam du da gi Iran gi ship ama yes naval ship ama khoi gi international water wa ga su India da ma gi fleet review ma la kan da khoi gi thuga ga khoi gi seller 80 hen ba si ba kya mana so le gi ba ko sigi sugum ba kan incidents me am sidagi khara makhai backtrack to kan da India gi leadership sin haida re ko Iran ga ju relationship maintain to ba ya na ba aduga China ga ju som da relationship maintain to na ba aduga ngasa gi seng na kan da khoina India gi strategic autonomy je India as a major power as a major power ma gi strategic autonomy je US amasung Israel gi ma gi altar da haida re ko gi sacrifice to gi na ba adugi kaino ma foreign policy recalibration ama la puga masi su mari leina da ba natti hai na is maina hamna thamja okay thank you very much yamnuai that is revealing a lot Manipur ki balance ko ni am cham na u badu da gi ham deeper way na cham na yam na uri ba mai chai ku gi khana bani mai chai ku gi hana bani adwa ki yum mai thana bani ga na yam flatly ko ni uri ba ta reswai da leiba minor issue khara da radicalization sectarianism and then sida ko tribal gi ethnocentric nationalism mayam sagala ka da adwa da lakpa ko gi mukna ba mayam mana kangrup masen mayam jam matu nushina ba leibe mi leibe na ba ya ro ha ba gi mi yengam ba da gi ho ka da masidi ko gi Sapu manu umda leiba ai pukhi manu umda leiba nga khara ge type to usalap ko ne hose atopa player me am big player me am ma sida arms dealer me am ma adagi ngasai ge hose ki phari bene ga na sida yaw mi mi am jin involved to not just ko ki Libyan war khan te Syria ji basala da my regime ji loi ga bani Jolani ga no government no ji la khar bani reveal me am no ji let over bani not just Libya ki Syria ka ki Afghanistan ki ton land me am de involved to mi jing ne sida yaw regime ji ado basi ki ngasai military hardware ki lobby me am adu me am ma khata da lak se before that aida tamuk me pa lak ning basi tamuk yamna try the question of lei base already laldu hamana Mizoram chief minister sina Ukraine wa veteran me amogi land chongna ga land mogi Ukraine gi land ji yawa land mi mayam ma moi mayam ji Mizoram power ga Burma da changi habagi aduga Burma gi land ji da moi involved to have jama hana publicly phone ke belai why tam kari interest no sida Ukrainian singi na tagana sigi European sigi mogi kari interest no sigi area sida are getting anything out of it adu sida moine military hardware yon bazina kadai fauba mogi involvement amsung Myanmar da leiba civil war amsung Manipur violence sigi mamai chupam karen tamon khandi akogi
international relation haigdra magi international diplomacy sidi akhoi naked eye sina akhoi mit sina yeng bata hekta yam ubo poti oidaba ko masi yam manung hutna adugi kenoma leiba ada akhoi na yeng yari si Myanmar gi magi laiba issue ji ngasi gi ngarang gi su oidaba mainly akhoi na Burma gi oiba magi issue mala crazy 1988 ki ko moina 88 and haiba issue je sidai dagi akhoi moigi issue ji internationalize over je adudagi hogreba yam phasana internationalize owi moigi international support su mati leiba aduna UN gi magi keno dusu kamai lege da akhoi gi third country settlement ko si ma'am na su dum khangbiram ne haitare third country settlement ji 1988 tegi tholokpa mi ma'am jing ji Thai rom the chain gi ba kangbu ma India rom the chenjelak pa kangbu ma India rom the chenjelak pa na Manipur ga Mizoram ga de chenjelak ma ne Thai gi na me south lom da adigi Chiang Mai Chiang Rai asom da mogi refugee ma'am jing che lei ba adu da third country settlement ji dai da maximum akoi gi accept to ri ji US ne Australia ne Canada ne moi ji no oe haidi third country settlement di magi pongnafam lambam dudagi refugee oina laaba matungda moibu tangdu leitana hingna na bigi damakta Europe ki countries singina moibu accept tora kanda leiba leibam pibi ba haidare ne ko masi Manipur dagi changa khiba mayam jing Mizoram di changa khiba mayam jing du maximum nasai gi US da Canada da Australia da madugi third country settlement je taweba simaina si akhoi si khaki issue da te ko Bhutan da su Bhutan gi oiba moigi refugee mayam chela ga Nepal la levedu kaina thang da third country settlement ji gi makha da United Nation gi magi refugee gi kai gi settlement ama tawra kanda US ta mayam ama pu gi ai tare aduna moigi kenosi ihogzigi achauba support si Europe tagi am phange ba kaigino da military junta gi against the democracy chatpa lebak amo oige haiba adigi human right violation gi achauba kenoma leiba mafam jidai dagi akoi democracy chatke na horok myam gi hogje sidai da malem gi tong atong an lebak sing na support to ye jimadi dum yam sing ba fam ne ba aduna yam sang na 1988 tagi na 2000 koi gi 10 14 sai box dai da tongan ba Europe ki country me am jing jina support to bi re ab ko koi gi Brahmins ki magi people's uprising hai tare sigi magi democratic movement je support to re ab amuk Burma da election to re election to ba matung da Aung San Suu Kyi na ma luching boy dana lai ba potu amuk khana ku to ba matung da tongan ba koi gi kenom la khreba moi gi strategy je hong khreba haidi lisang sina democratic oiba movement ama lakhiba potu dai da amuk khana namjam nem tek na ragadi koi democratic oiba movement je kana dre tu na violent oiba masidi haktheng na nek ta thengai radam ni habi gi pot ama da new generation ai tare ne ko anoba generation jina moi ji thongla ga nasagi National Unity Government NUG semaga mogi arms wing ama People's Democratic People's Defense Forces semakreba PDF se sigi laiba narrative sigi laiba ahong bazina maromar kanda Burma gi achauba kaino ma lakhre aduna sigi geopolitics sidai da akhoi am lurei di kaino da hana China gi mogi international policies 1976 po haidi Mao Zedong na hingingai manungja sigi magi international policy sina tongalameba haidi matamdu daida Korea liberation do igira Vietnam liberation do igira China ada leiriba moigi meeting se sidaida noi voluntarily Korea gi lanj daida Korea gi miam gi lanpham daida noi saruk yaning bage yawba yani haidana tawrakan daida in terms of volunteers lakh the volunteers mobilize tawrakan da Korea da Chinese volunteer me ama lan thingna ba yaweba US ke thengna ba simaina Vietnam da sigi magi train ji 1976 tagi di China gi magi international policy ji Mao Zedong na lei gidraba matung da sigraba matung da gi di amuk moi je madugi policy ji tokreba adu bu handak 2023-24 sai bok to ma bo potu amuk ngasagi Burma gi lanpham si dai da di
hana tomaba fibam do adu dagi hongak pamong da hojik Chinese armies in Burma da hakeng na tharak baija masi loina mang na khu se laga leram gadaba port amne haidi India na ju khu se ni US na ju khu se gadaba khoigi keno khoigi relation amne hai tare mogi strategy amne aduna sigi fibam jidai da akoi Manipur gi oiba lakadoriba tungi kenosi poram jingji yamna India na yamna laina khaloi do port mo oiba hai tare aduna India gi leriba international magi kenosi khoigi diplomacy ji hek horok podagi karamba fibam amada leige har kanda yamna sekuda moina Tibet si China na moigi han leramba feudal theocracy moigi kanose muthalaga 1959 da democracy ma socialist democracy ma establish toromo tungda Dalai Lama ji India na changjafam lawrga pi gi haidi Tibet ki miyam na China ji kaurakanda moigi han leramiba ngasagi feudal theocracy ja si muthapiu haiba potu China na muthalaba matungda Dalai Lama ki changjafam se India na pi gi 1959 da Dalai Lama changjafam piraba matungda 1962 da China na India da lantar eba sijigi leiriba magi fibam jing ja koi ubam changeba ko adubu 1976 tagi China gi magi policy ji ahong ba lakraba matungda yamna kai haitare maji mayamna atumba khogi Lioni gaina so hainaraga dum lakibam dum mayamna thingnabiram neba aduna 2024 adai degi di 25 adai degi di khogi China na Chinese army jingna Burma da changak pasi yam taraiba potamo oideba aduna masi US na su aduga Russia ge against the Ukraine na su na haidi NATO gi force mayam jingja masi yamna tumina leiroi da fibam momo oiba haitare aduna hojik akoida aina langhingi ba point de kaino da fibam ama natraga amadagi BRICS ki kaino ma formation ama la BRICS ko BRICS ki formation ji la aba matung da India ji kaino da mukcha ngasagi BRICS dai da yamna mapung fa ba even hojik si India na hadak nauna BRICS ki president aidi chairman bo glory ne ba sigi fibam ji dai da US na kaidongai da magi hegemony haigedra masi tumina yengaga legedaba fibam amadi oidaba aduna Myanmar se mogi yamna maram chaba mogi strategic oiba akoigi perform akoigi mogi khungda pham amadi oiraga laiba aduna ngasagi situation site ta Bangladesh ka gi marak sidai da America gi magi US ki kenoga thamaiba kedoriba mayam jingje akoi loinamak yengdaba yadaba haitare ne aduna yamna tension la kanda langningi ba point di kaino da aikoi gi India na handak pharai ba pot sidai da wafam ani khak lai ngasai Rakesh na jo haibi gi do amukhena sidai da ina wafam amaga jo et tawning ba am leba ahan badana hana Nepal da US ki footprint thamna bo honar ko matam da India na madu thingdana madugi achauba akoi gi economy blockade ka tawai condition ama leigre environment ama leigre aduna India su sigilariba sa countries singiti achauba big akoi gi brother gi role ama laurga laiba potcha masi tamna mangakadabagi fibam ama ubunina madu thingdaba yadabagi condition ama zu leiba haidi akoi su sigi mafam jigidi boss ni ko haiba ma US ta takna na honari bra natraga Europe ta takna na honari rise ju sijo achobo magi wahang amaneba ani subudana Manipur da ngasai ya 2003 akoi gi 23 gi akoi gi lanji hek lak badagi Manipur miyamna tongan ba miyeng ama India gi role se dum lawra la eba aduna moi gi tongan ba India gi double standard oiba haitare sigi position sida double standard oiba parliament na foreign hand yawi hek aiba soila kandana kainome hekta khumba adegi di Manipur government na su mapan gi thoin sing ne hek haijan bi
som la kan assembly duna amek to wangang bi sigi condition ji dai da manipur gi myam ji ju charu za badi na tabni na moi di yengi ba miyang je manipur gi myam je masigi thamoi je pe na ba akhoi na kaim to na te masi foreign hen oi haidana ut na ba manipur gi myam ji dai da apang ba sin na ba honai bra si ju dum akhoi wang mo oi da na te ba ado haujik sigi foreign hand oi re haiba potama koi la Ukraine gi fare US gi fare haiba pochi lak paji dai dang sagi India gi media me am jing ja si sina yam na ho chung ba haidi Manipur gi balance la kan dai da Manipur gi miam na thamoi da sagi India na tobom thok pajing tau de haiba potu da di sung nei nei na da lak pa India gi journalist me am na ngasi yam na makhok pong na yam na nuai na thona fa na ga nei na re ja Sisu ngasagi RSF ki ngasagi Reporters Without Border na piba World Press Freedom Index ta India gi magi journalist sing gi magi position ji ma'am khangbiro mane hai ta rene ko 180 country lebe manung da 151 ne ba hojik poki latest lei ji han mamang da di 161 la 16 adai de le mi ne ba aduna India gi leiriba media ma'am jing ji chu sama da mogdrama pandi akhoi gi kai hai tare kanagumba mioi amani gi khutta control toba media jing moi banina miam gi sentiment ji manipur miam gi sentiment ja sidai da apangba sina na honar page dumba kai gumba poram yarom baya yarom da baya ko du yarom moi gai na di akoi singna da bisi di ngam da hai tare ne adu gi thak amata lae ba aduna ahum suba potana ngasagi India na Israel da chalaga India ga Palestine ga ji asang ba magi mari malay hada de gauna India ji ma Palestine da yamna support tau jarak ba akoi gi Palestine movement ji dai da yamna kai hai tare India ge hobu de gauna democratic movement jing ji dai da adum khara support tau jare Burma da jo hana adum support tau re adu na bu Burmese lay ri ba refugee me am do laikunda thamdana digi human right ki perspective me am tau jarak pa kambu mani na Palestine da dum lai ba du suddenly Israel da ship tau gi ba poto maduna maram or kan da madu gi kokthok samthuk na ba ngasai gi I was oina hari ba kano sing ji pharak price ji koi yeng da ba ya da ba condition khara lei hai tare aduna ai gi oina di ngasai gi India na Burma da thoi ba natraga notice da thokre be Iran ji dai da foreign hand yawi harakpa matam da narrative ano ba ma internally frame tawna ba hona ba haidi Manipur miam da ju akhoi di yauja da bani ko haiba ut na bhona ba mapalam da ju ngasai gi Israel da mana ship to ba potugi I was tawna na bhona rakpa yamna diplomatic oi ba akhoi gi state amani na admaina idi ahan bigi state main thamning ai ta okay namo yam marik chuna thambi very critically yengi whole representation of national media na represent orga Manipur gi issue me am pukhalak pagi wafam sing moro drone bombing gi case ni Manipur da ethnic conflict Kangrup ani gi merak thokpa la namani haidana madugi whole portrayal ma da leirive conflict sida drone gi involvement adu so am sophisticated weapon me am lanjing manu sinner pasigi mari lena ba wafam kadai la phuja no ga haibagi wafam da ni masida foreign involvement yawgani haidana sigi theories me am le kan da phara kan de sigi drone supply to ba military hardware me am supply to ba du mi sing to oram dani marak sida ikoi human rights defender da Catherine O'Neill election library da laksage da housing lay Ukrainian taruk aduga United States ki citizen lobby cybertai aduga magi machinery company yun joma masagi lecture ado sigi Matthew Van Hike makhoi an topun na tariat fabri wafam si da makhoi da NIA moi the main accusation ji moi the piri je importing large consignment of drone from Europe aduga then aduga weapon supply to wa aduga military hardware supply to wa habisine mapung oina lan Burmagi amasung Manipur conflict sig mari leina ba sida sigi lan jida khuchu khlai me awa moi supply to da chena ba miyoi singni haidana all 7 of them moi da sumaina sigi accusation je sumai p adu ngasi si Delhi court na for the next 15 days amko moi remand amok logdobre
दागी रीडिंग कमाई येंगे and again national media na whole projection ama India destabilize tawna bu hona rapa India thukai na bu hona rapa ga haibagi whole adu ki projection to the extent Manipur ki conflict si chahi ohum muk chusalaba Manipur ki conflict si the foreign hands mayam involved tawi kan hairapagi sigi indication mayam sigi narrative sing se kama yenge down other side ekoina mu yengba kan da yam interesting oivaze United States ki ekoi commission ama ekoi ki United States Federal Government Commission na hadak si India ki socio religious organization hai gadra RSS aduga atopa mana India ki intelligence agency RO ani si ki mathakta sanction thaunaba recommendation tawrki base country of particular concern haidana RO amadi RSS ki involvement si area sida leiga tawraga yamna malengi mamang da hapadale international media gi da international domain ji da puthora ka India gi hojikti chaka pai ba political party sing yamna naknaba hapadale aduna any how the defend to honing da adung be area am then RO have India gi quite reputed institution ena mayam uri international agency da international agency da sigi si USA na somda puthoro pasi ke India gi media mayam na sigi foreign national power si da sigi issue si puthoro ani ji mari leina ga down kamai yengi se readings question ni kitang mudi keno tore ko ani yaure ado aina uzabadiri sigi foreign hengi pot si de anuba na te Manipur de wade hajiam adi kuire Manipur gi insertion gi issue da tare ko foreign hen yaw pagi habis di drone ka duna kitang modern weapons ki wari ni ko hana digi Indian government na kana support to we ko ling khangon ne domestic ta thai matam da tha ka ba ken le domestic issue ni ko sin habdi government na support to raga have the destabilize to no tha ka panung single ni number 2 da adugi matung da peace talk ki namada mayam ma huji currently hai tare huji peace talk ki namada mo ne same ga thamba kangu ma lai ri sini huji yam sing ab adagi beyond the borders yori ni badu de aur handa ki conflict Burma da to buda SLR mayam phangi mayam de ni khangom ni karan supply to ni SLR se kanoga Burmese government ga India government ga kanu treaty amule ne arms transfer to be official amule te audi SLR man kai dinu bore du question am lakani China na pi ma tam de e ke ngo pi pe ko SLR di China di sa di ko ari khang khang na bot nga tani si yam sing na da adu si dei da foreign hands so boy port si di sing na foreign hands di lu adu de lu di India gi kan mo sini haitare hadis Khalistan gi pot foreign inseo ni gi kanu gi Kashmir the foreign inseo bi lu lei ngate ni sidi any conflict zone hade not only that kanu ko haitare adi Nicaragua da to Latin America da to mi am je lu yawi ngate ne bi sidi adu bu sigi handa ki sidi just I wash ki oin port oin su oi idiam no bo port oin udiam sing ha ga di adu Manipur di foreign hands de ni sathiri di India na plot toraga akoida saigi Manipur thugai ne basilak pi pot chini ba a big concern in the name of defending India haitare ko sidi da khoi gi Manipur insurgents haigadra khoi gi yellow me gi movement tor be mi kangu haitare ko tok to bui hotta saigi namfu da manung da mi khara build toraga haitare ko moi ne khara semaga adu thugai bi pot ne ado RSS ki pot thingda ba ji si chu yang have the already godra gi matam da Indian government se US sanction to bi pot have the Indian Prime Minister sangan bi pot su yang kai ai tare adu su legre have the Gujarat ki matang da aru sidi nak ki agi mote di I wash tong no ba hai tare ko adu ga destabilize tong na khoi gi som gi priority issue do kai hai tare quite gi less priority whenever afterward election naxal next year ne khoi Manipur da sida to to lila drama je dum ure khoi bin khang ngwa tani hadi torok to myam sida kolas tha bu ni khang de idigi naharon pha ba khot ba dum khot ba je torok poi ni khang de destabilize tong no port gi adu gi port di lila am di torok kini ba khoi khang da am torok kini ai sora kum di khang ke no torok to di de adu mak ti ai je ki adan how western hai da foreign ai de Burmese ma kai foreign nam ching ni ko de adi Indian jing ju Burma de foreign wi do ni but how when it comes to western national khara hai that mo western citizen khara
moi mayam amana ikoi Manipur moi ki interest kai American interest in Manipur kai moi See, sida voto bagi adagi den ngasai Ukrainian mayam ama sida phari si moi interest kai 1990s the si matang deng hai kano drug enforcement DEA gi ko drug enforcement agency 1990s 5 mori da ngasai US ki US ki government gi US government DEA abdi kui re badu 1990s hai early 90s tani ko phai je DEA gi moi ani ni phab da kudak ta within 12 hours the embassy degi phone toro dum thadwe si phab porei ni sing ha gi adu abdi badu gi relation si foreign hands yaw poi portrait si di yam kui re ba khoi Burma de lebi si di abdi ngarang na ti huji for example huji lei ba Burma de le si petrol Burma si jet fuel si kanam tan pi bang only Russia na supply to ini jet fuel si mugi junta government edigi kano sina na se arm sina China mong pi re ko edigi asidi kano haitare kai mayam ki drama sana bam ne bisi abdi foreign ni myam haitare ko US ne America ne interest am lei bisi da India so yaw ni India ne koilas ne India thare hadi tumu do mu ra mene BRTF na thaba ki awna poti na sai akhune yengba yaba de sigi foreign hands ki Europe si di ai gi mot de akhoi khang de be wan ne DA pa je content ti masi hana moin ari dum khang ne ba US 1990s da khang ba ne akhoi si mi kan yaw re si Ukraine ge dun sai gi ma gi ngarang han sum tholop pe wan or already aside infiltrated to si di is way back in 80s adu gi poti wani da asi khulai kana pi no khulun khang ma te kana pi kana abi madu da lei ba arm group sai hadi mitei arm group ta ba moi already ra khan khang de ka sin khang de lei ne be faction oi ta ngi adu arm so kana pi foreign agents ka tani adu penetrate to ko si da la ko si di Chinese fa bo yam yaw si da yam sing ha da na wai adu no poto hadi si da no bo wana ti hai ta re adu khujik ta thola ga hadi te hai ta pau ni sum keri to bu nuai ni be hai ta re adu dawn makhan na akhoi ki sida ai si accusation ji dani ko ai interesting origin na hauski Ukrainian taruk ka nasa Matthew Van Hayek ana nasa ki US ki no pa se ka moi farak pa matam sida accusation da origin nasa ki military hardware ma ma supply to we du yoli kholi habagi wafam ne adu moi military training ju pi adagi then sophisticated weapon mayam se kamai sina ga habagi adugi training jo dum pi ba kangu ni aduga hana mamangi mogi adum past experience yeng kan da Libyan war Syrian war Afghanistan war si mayam se loina adugi experience leiba missing oi as ke maru de Matthew Van Hayek se ada sigi sida aina atop sigi context sida adum aina area am sum yeng kan da United States ki mogi military hardware khulai sabagi big pipe ana leis ado big pipe ado mogi big pipes gi magi Northern Grumman adagi then General Dynamics adagi Boeing leriba RTX leriba Lockheed Martin ge leriba sigi big pipe sigi 2024 sida mogi record sales si 314 billion US dollar oi aduga housing se amuka mogi another article amada ina yenga da US ki magi defense spending se handa ki budget se 1 trillion US dollar oi bisi maximum benefit che ngasai gi sigi big pipe sina logani haibagi adugi whole lobby ji adu West Asia da level land punamak adagi then Ukraine gi land si mayam si da land ji kamai thola gi si ohela ki haiba sigi ohela na bo hona bagi maram mayam si da ngasai gi big pipe sigi military hardware supply to ga chobo company manga ji mogi lobby mayam ma adu mogi dirty hands mayam ma si da yaw base swaida hauji khulai supply to bagi area sida moina ju ekoi gi sigi Burma gi conflict natra Manipur conflict sida yamna profitable oi ba mogi business ama sida lei ka na ubaza la natra na adu create to no hona bazala no si kano ni yang pui de thamang for example Purulia's arm dropping case like ko stain na ma kano Latvia de gi flight ni lai do ko aduga sigi Eastern Europe ki poche la ga som da adi kano da Purulia's arm dropping case ke su yam singa do notice ta thadi ni haini ni notice ki militant da or wrong ka eta place samna thadi be wan ne ba okay aduna city 1980 ga 5 la mai mo ga pui ro poni ko 1985 da ko notice ki la lo sing da thadi ga ko lai thadi ki ni puri ni okay adu yam sing ha ga de adu ki case ro yam chaw ne adu ki kano ni na have you no ne ko sumama la la madana man khoina aina mu thengna zabadana Purulia arms
dropping ki kaino je ko CIA operation Tibetan rebellion Cambodia Chinese sing against the land ho base sida moi support tong na ba ki aron ba some are the covert operation size the government of India di khangwa ba but some agencies karaga tied up to kan thabak to wai da ne ko adugumba Thailand Andaman cover da se Arakan army ki kari ki ade to pa Myanmar ki armed group sing ki kaino je military base ma di moi ki changja pham shelter pi raga moi training ke ka to bom ki kaino to ne na ha raga yana raga last som do Canada bade moi ka thala ga myam ha la ga kharam na jail ga tham gi si nga sa gi am lu je kaino ga na sa accountability ki post kra wa ba political leadership ki kaino je ga call je ga nga sa gi agency sing gi ma gi phangi be space to adu da wakalon objective se Canada kanda sappe yam toina ko aina da maina CIA gi kaino na tazaba Tibetan sing kaino da support ho sumbala ma kaino da to sumbala okay dan kama yeng hojuki se hojuki ngai milte hardware meam gi sigi business se ga hojik le conflict se gi sigi whole relation se even Manipur context da my sole purpose se hojiki Matthew Van Dyke ki magi sole purpose se anasagi drone supply to usine adada Manipur gi ngasagi Chendam Cherang ne Chendam Cherang ga Koktruk ani sida drone thadar gi baji mati sing yam seng na even mi so pa da sina ho gaw ina yana confirm to ina confirm to ni so siki kamai ying so relationship see ai kanu makting na te ko adu habdi intelligence ki min tamne yam kana aine broadly ying bo matam de city yam sing habda akhoi gi sigi kano tawri be pot hate Christian gi movement ju dum yaw me siam sing hai ku de adu gi pot su khra yaw be elements se habdi for example akhoi gi Christian support to ba khoi na sida uji Hindu na kano Manipuri conflict Hindu ne Christian namdhari na ama he project to bum su yaw adu larger platform ne Christian je for example ha gadi yam saw platform ne mo gi movement adu ga sigi politics religion politics am chaw yaw de banati aduna asongi site di uji sagi khoi di si haidi Manipur da lai si di mitei ai jawani mitei Christian yauri mitei Muslim yauri mitei si yam chawba platform Buddhist yauri mitei de ko akhoi gi sigi structure di mun di khang de gyan tam da bai tare ko ar moi usna akhoi ji Hindu ne ai Hindu na namda bai pot na sombe moi support to bai ji megve khatana te han ba mang su phadam yaw ro ni ko han ba moi kano di la Israel de la ko mi yaw ro ni tam seng ha da moi di na sai gi moi gi movement da su na sai gi haidi name na shi na moi lost strike and lay aduna mogi ni minashigi group da su adu moi assembly support to ko se sigi conspiracy yam so yaw da banate anaka inong do na mani anata samwa samwa satu ki gamuna la manung se ki ko support to be na moi officially e ga no lai aduna sigi mogi kano gi foreign hands or port SD obviously mesidi dum yorokani akhina have the lady say was yam PE hai tare mom de kasunati internet matam ni ama phone ma loi phone ya bunga tane aduna port amaga connection ne mo yam tine kano de lobby de mo yam tine restaurant yam akhui kano de mitei hai tare ko or mitei yam name mo gi yam chingwa in terms of even the bureaucrats 6 diplomats ni mo de leje sing happy 6 diplomats mitei de diploma ne mo liti have the within this group clan I mean the palaro ko moi clan kita 6 diplomats leng adu gi akhun underestimate to buya ro stage la si akhusu aduna akhusu phajana how the think tank yamam semam chang Manipur ma kai lui ha gadi ko sida sigi moju mapan gi foreigners yam yaw ko sidi obviously mi di lobby to ro kani adu yaw mo bonar kani adu nai okay down very interesting down na hoju puthor pa dimension se down na budi amna ai khoi gi boldly di hybrid hai da ko ai kidang ngasagi indication to kara indirectly hai adu sida article ma ngasi gi latest article ni ngasi ma khungba article ni india today da Abhishek di ni iba article ne magi article si hojiki Ukrainian taruk siga the American siga phaba gi matang da ibane US mercenaries India arrests rekindles Hasina's Christian state
plot ये तमोन हाय दो दाउनी ना हाइबजिगा चामा ना है बता रहे होल सिगी the first international kayima organization among the reactor ke visitor was by European Union European Union ki European Parliament resolution lori bani khanari bani debate tori bani and resolution against India da India me that resolution lori ne sigi whole Manipur conflict sida adada asai foreign involvement to brother to ba ka haibatu di is not even a question ada la iba yam deeper oi bo hang amadi darkest ina adum kai tamuno so dum intervene to biro ko ada ki round jitati tamuno so down in zoom high ko adum ko yam moderate interactive oi na ba ai darkest la ning buje sigi hasina ki approach ngasai white man theory je ngasai gi man hai je mapu oi na hai je north east ki saruk khara then bangladesh ki saruk khara burma ki saruk khara sidagi punjal akanda christian state ama semnabagi theory ma adugi do ngasai white man has American that's obvious adu siga hadaki Ukrainian aduni interest thing ya boy is that mo sagi McCuban like si ma phabasi di ma di mirti how am supply to me ne that's very clear laldu hamana mamang gi horaga Ukrainian wa veteran me amana Mizoram fauraga bama change si never that's a big question adu karigino ade ngasagi military power gi acho ba ko gi factory industry me am gi mapu ba Britain gumba France gumba da gi nate changi se ngasa why Ukrainian ai tang adai do ka answer to zage response page zage ko khona kai da makta Ukrainians moi taruk ne ba ko na pha ya je NIA gi report ma ai na ngasai pazar pada ko gi tongan ba nomising da haidare कोई मैं कोई जो टूरिस्ट वीजा पाया कांदा मैं कोई तारा मरी संगी है पोसे मैं कंफर्म तो है बको डिटेल्स ती अखोई द खंगद्री अदुगा आयाम बसु खंगदा बसु याई को अदु ngasai gi अखोई नो जी हंगदो क्वेश्चन दी मैं कोई तरे से फारे बो 1 US national and 6 Ukrainians मैं जे फारे बा NIA gi कनो द कस्टडी लाइरे रिमांड लौथर लाइरे बको फा मतुंग जे what next हाइबजे सिजु मरु वे ने मरम दी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ता डिप्लोमेसी दा हाइबा लेबाग सिंग जिगा इंडिया गा ngasai gi se USA रिजु असमन ते नत्रा अदुगे सिगी खोगी नरेंद्र मोदी अमसुंग डोनाल्ड ट्रम्प gi हुजिक लइबा आदि love hate relationship ama adum lai haidare ko adi chemistry je ko yamna kenoi ba honeymoon gi period sun na ti haidare adi magi zu India zu so bole ba amni 1.4 billion gi magi aspirations je ko gi state zu autonomy je hector surrender tongning pote haidare ko adu gi sigi ngasai gi mungna ba push and pull gi ko churning ama si laitaba na ti haidare ji Iran gi sai gi lan nung tori bi so Ukraine gi mata jai khitang ai sai da panjai Ukrainian sing se thagai sing na handak ki Iran ge US Israel moi thomtana ba kaino sida ju Gulf state sing da hogi Zelensky na Ukrainian president na hogi Volodymyr kaino Zelensky na haise hogi anti drone technology kaino se anti drone ni kaino je khoi support tau jage noi da ka lai ga di habiro na hai adang asai gi thagai sing na Russia ga Ukraine ga thomtana ba gi lan sida da asai gi sai drone se khoi Iran na kari na yam maru na mating pange ko even Russia je khoi gi technology da military technology da advance wa ga ju sugum ba khoi kamikaze drone hai di suicide drones ki kaino je Iran na yam thina kaino tau hai da re ko adana Iran dei ma ma lo ni hojipudi ma gi su khoi gi puthok sa re ko even USA ba wa da Iran gi sai drone kaino je da gi khoi gi reverse engineer sa ga ma gi su puthok ga season re hai da ni adana Ukraine na ngasagi kui na lan je Russia ga thomtan na pujida drone gi significance drone warfare je ngasigi modern warfare da ngasagi hana de khoi na urami je khoi helicopter gumba adagi fighter jets gumba sugum ga ta uram ma ba hojikti ngasagi lai je drone je amaru hai drone je maru hai je kaino kan ma je economical oi ba adagi amana ngasagi human loss human casualty je khoi gi yam thina reduce to hai da re ko ma gi kaino se aduga ma gi surveillance ki kai gi ISR gi capability hai da re intelligence surveillance aduga reconnaissance hai da re ma khoi military terminology da ISR na sigi kaino se da su yam mating pang bai da re yengna ba sing ji location detect to ba mo gi movement sing mo gi assess sing si ta kan ma gi target kai hani ko yi la long du yat ba ana Ukrainian sing sina ko ina Russia ga lan thengna pa gi kaino se da mai khoi ji drone gi matan da mai khoi hai choi sing thoi ba khara su lai ba adagi amana drone je Europe ta gi ta ga moi pusal le hai ne ba adana lai di cement sing se India gi through da pusan ba gi kaino ina khoi londa je khoi thengna je hai da re ana sai da mo khoi na nei na ga da na myama manung da thoi ba lan se sidai da su ngasai gi khoi gi aerial warfare ja maru we ba myama na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒ ꯌꯥꯅꯗꯕ PDF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯀꯥꯞꯁꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯇꯦꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠꯁꯦ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅ ꯈꯔ ꯑꯞꯄꯔ ꯍꯦꯟ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯅ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ MI ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯖꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Su-30 SMEꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ 6 ꯌꯨꯅꯤꯠꯁ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ MI-38 ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯠ 3ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯍꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯀꯥꯃꯤꯀꯥꯖꯦꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯦꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯅꯝꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯟꯍꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯔꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯋꯥꯔꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯕ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯖꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯒꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯋꯥꯔꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯃꯁꯤ KIA ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯕ ꯀꯆꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯃꯣꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ okay very interesting ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2019ꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯥꯏꯠ ꯃꯤꯡꯒꯤꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯒꯗꯧꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕ 2019ꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯝ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯟ ꯗꯥꯏꯛꯅ 2019ꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ 2011ꯒꯤ ꯂꯤꯕꯤꯌꯟ ꯋꯥꯔꯁꯤꯗꯩ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯟ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯣꯜ ꯔꯤꯖꯤꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯕꯔꯇꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯝꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯐꯥꯏꯇꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ 2019ꯗ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯐꯣꯛꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯔꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯠ ꯋꯥꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯦड ꯏꯟ ꯐꯣꯛꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯗꯦꯠ ꯍꯦꯄꯟ ꯏꯟ 2019 ꯑꯗ ꯗꯥꯎꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯟꯗꯣꯔꯥ ꯕꯣꯛꯁꯇꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯅꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ what was the interest of this Ukrainian national ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯒꯤ interest ꯀꯩꯅꯣ and ꯚꯦꯟ ꯍꯥꯏꯛ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ 2019ꯗ ꯇ꯭ꯋꯤꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯠꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ Christian persecution set to rise sharply in 2019 group warns ꯑꯩ ꯃꯦꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕꯗ RSS ꯔꯣꯒꯤꯒ ꯄꯣꯠꯄ ꯂꯩꯗꯣ ꯈꯂꯤꯁꯇꯥꯅꯤ ꯁꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯔꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯗꯣꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯟ ꯗꯥꯏꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤꯗ ꯁꯦꯒ ꯍꯁꯤꯅꯥꯅ ꯄꯜꯂꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟꯒꯤꯁꯦ ꯑꯅꯥ ꯒꯣꯁꯥꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯟꯕꯅꯤ ꯑꯋꯥꯃꯤ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯟꯕꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯟ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯦ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯎꯊꯥꯏꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯝꯃꯦꯁꯦ ꯑꯅꯥꯝꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗ ꯀꯩꯗꯁꯨ ꯏꯅꯔꯦꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯖꯪꯁꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯖꯪꯁꯟ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ
ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯣꯝꯗꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗꯅ ꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯆꯤꯇꯥꯒꯣꯡ ꯂꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯕꯨꯙꯤꯁ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯥꯂꯪꯗ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯕꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨ ꯑꯦꯟꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯗ ꯀꯩꯗ ꯂꯥꯜꯗꯣ ꯍꯨꯃꯥꯌꯨꯟꯅꯒ ꯑꯗ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯖꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯋꯤ ꯕꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁ ꯀꯣ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯝꯖꯟꯒꯗꯕꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦꯕ ꯀꯆꯤꯟ ꯅꯣꯔꯠꯇ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯅꯕꯗ ꯆꯤꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕꯗ ꯀꯔꯦꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯋꯦꯁꯀ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯆꯤꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯀꯔꯦꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯆꯤꯟꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯆꯤꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤरिꯌꯁꯂꯤ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯟꯁꯥꯏꯂꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯄꯤꯁ ꯏꯟ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯆꯤꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯗ ꯀꯩꯗ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯣꯕꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯩꯅꯥꯁꯨ ꯀꯆꯤꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯋꯥꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯤꯖꯔꯞ ꯇꯧꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯏꯅꯔ ꯂꯩꯔꯃꯤꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯂꯦꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯄꯨꯁꯟꯖꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯨꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯏꯟꯗꯣ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯎꯔꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯂꯥꯀꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯟꯗꯃꯥꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯃꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯎꯖꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ 1032 ꯑꯅ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ 1023 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ 2023 ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯍꯨꯗ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯀꯥꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯥꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯄꯂꯣꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯒ ꯑꯔꯥꯀꯥꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯀꯥꯡ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MNDAA ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗꯅ KIA ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯆꯧꯕꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯋꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯍꯨꯗꯀꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ 1023ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯟꯗꯂꯦ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯣꯀꯥꯡ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ MNDAA ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯁꯤꯁꯐꯥꯌꯔ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯂꯁꯤꯌꯣꯗ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅꯪꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤꯖꯀꯤ ꯃꯦꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ TNLAꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯇꯥꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯐꯥꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯇꯥꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯟꯗꯂꯦꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯃꯟꯗꯂꯦꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯃꯟꯗꯂꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯌꯥꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯂꯥꯁꯇ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯁꯐꯥꯌꯔꯁꯤ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯅꯛꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯀꯆꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ KIOꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ KIO ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯁꯤꯁꯐꯥꯌꯔ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
मोइजे याद्रीबको याद्रगसु याम इंटरेस्टिंग होइजे कइनो गांदा ngasagi मुसे चाइना की रैली दगी लागा मुसे लसियो तोगा मंडले लाइबसी की अमरो बस चाइना के मेमा समने हाईवे जे मसी जिगी कुटकाय हाईवे एरिया जिदा के आए की मोगी चेक पोस्ट खमोना कंट्रोल तो एरिया खलेबा मरम दि हान मोय पुन्ना कोई सिसफायर तोंगा द्रिंगाय दि MNDAA ने TNLA ने अदगा ngasagi KIA ने मोय नान जे पुन्ना ऑपरेट तोमिनर मनेबा अदना KIA की प्रेजेंस मसीगी वफम जी चाइना ना कन्ना सोमदगी लॉबी तोरबनिना MNDA का TNLA का जे मैं कोई थ्री ब्रदरहुड alliance ना कोई लान काफमिनरम्बा ऑपरेशन 1023 की कनो दुदा ममिंग मालेम सिनबतुना चलमबदो हुजिक जे अनि जे काफना रा MNDA का TNLA का से करी वाओ देनो हार कांदा TNLA ना कंट्रोल तो कुटका एरिया से MNDA ना पैशन होना है एनालिसिस ना हाई जे कई नो हार कांदा कई हाई के कांदा हाई एरिया से कुटका से कंट्रोल तो ना MNDA ना होना रही से अतः की नहीं चाइना ना प्रेशर पिरा पईने कई ना कांदा किया है जे तक ठोके ना मरम दी सी लंबी से ट्रेड की रूट से चाइना ना सिदा अथिंगबा हदी सिसफायर यादब किया है जी याहोनिंग दे अदना सिगी पोल मसले को अदना चाइना ना कचिन गा USA गा करिगा माइकोई की प्रेजेंस लाक पजे हदी एंगेजमेंट लाक पजे मोइदा कंसर्न याम चाउन ले मरमदी म्यांमार दा मिलिटरी इंटरवेंशन अमा कईगुंबा अमा थोरप कांदा असोब इरा अमा थोरप कांदा ngasagi चाइना की साउथ वेस्टर्न कइनोजे मागी बॉर्डर जे अखोई यूनान स्टेट की कइनोजे साइजे अखोई याम यूनान प्रोविंस की कइनोजे दा मोइगी सिक्योरिटी यामना वल्नरेबल ओइबम लेबा ngasagi sea launch अखोई ऑपरेशन को तौरगदी को अदुना सागी वल्नरेबिलिटी मैम से लेबनिना सागी अइना ममांग पंजगिबा जो बाइडेन प्रेसिडेंट ओइरिङैदा माना कोई नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट से पास तौदना खुलाई नुंगाई ट्रेनिंग पीब कोपगी मतेंग यानी यानी लाथोमजु ट्रम्प की री इलेक्शन मागी सेकेंड टर्म लाकांदा ट्रम्प नसाइड पॉलिसी शिप अमा तौवे नेशनल इमरजेंसी दी एक्सटेंड अदुम तौरकांदा ngasagi magi NDA na pass tawriba adugi potudi mana sanhangi debako adu sigi matang deida mayam na urije China na red line ama draw tawi madudi ngasagi magi yanakha da USA na mapangan ka le hadana maikoina magi alliance na pangtau taw ya da pot khal lei hadana adubu swai deida mu aina ngasagi panjari ba ngasai TNLA MNDA KIA gi kari gi posigi adi China na ju ceasefire ta holaga Myanmar gi military gi presence swai de stabilize taw na bo honorable pot Myanmar की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी गांग नबा चाइना ना सपोर्ट तौर रशिया ना तौर पोसे सिदैदना लार्जर जियोपॉलिटिक्स की पोतो लाएबा मेजर पावर सिंग की मरक तको अदना सिदैदा अखोइना ngasai की ड्रोन की सपोर्ट तौबा अखोई यूक्रेनियन सिंग लापा अदु अदा की म्याम दो अदु लेजर कांदसु लेजरगसु चाइना की फैक्टर्स जो खोइन येंग जादे मरमदी म्यांमार मनुंगदा वेस्टर्न एलिमेंट्स सिंग संगागा ट्रेनिंग तौवे खोले हाबिसि म्यांमार की लेंगाना इंडिया गवर्नमेंट वा हायदे बे मरम नैते मरम इंडिया इज माय pragmatic foreign policy मखादा मिलिटरी लेंगा दुगसु रिलेशन लेगनी अदुगा मागी प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस गसु तबम तोप रिलेशन अदुम एंगेज तौरिनेबा अदुदा जयशंकर नगा मागी कनोदा ममांग कनो तौगाना अदुम दारे अदुम हागिनी 2024 दा आदि स्टेक होल्डर्स क्रीमगा खोय एंगेज तौयेन आदि इंक्लूडिंग अदुदा नत्रो मसागी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स तगा इनवाइट तौबो कोपगी कोई वारी ग तौनगिबा म्याम दो अदुना सुगुम वाफाम नै चाइना ना जो इंडिया दा सुगुम्बगी पोसे सिदा फ्री हैंड थाबदा चाइना ना जो इंडिया दा वांगांग ओदे मरम नैतेबा अदु लोनेना इंडिया गा वेस्ट के मरी दा जो सिगी प्रॉब्लम दे दम थोकनेबा अदुना साइज यामना सेंसिटिव ओबे एरिया मोय अदुना चाइना फैक्टर्स दि चाइना गी मागी प्रेशर मागी लॉबी अदुदि अखोइना खंगदबा यावे दो ngasai panjagiba इंडिया ना सु चाइना दा सम kayani understanding ama sagana ba khara softening of the stance ama handak tawbagi po ama laise khoi FDI da kaida kano tawbagi size da ju khoi gi maram khara laigani aduga loisala padaina tentang na amtang thamjaning ama jina ngasai gi tamo kai bana pan gi ba dekhan de ngasai gi electoral politics ki angle se ngasai akhoi ga ngasai gi like we are not supposed to know everything go khoi le khangmuring amoi mai cover over pone ba intelligence agencies sing manung gi kai ka mai gi leba sing gi diplomacy kai ka ne do akhoi na nainari ba analysis to ba jing ngasai gi too much thinking into it ki wafam natabada ngasai gi akhoi na mai kai khuding mak ta yet oi maning ma je akhoi na thalaga akhoi gi interest ki da mak ta leba se gi apapa ta gi akhoi na naina bani na masai dai da akhoi na yamna seriously lawi bijing ji dai da ngasai gi mamang da haibi go da mai na khara lighter note da electoral politics ki khudong sawa phangna ba gi da mak ta masi akhoi gi media have ta ro kan da
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛꯅꯤ ꯏꯁ ꯐꯦꯛ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯆꯨꯝꯃꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ 사갈락ꯄꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯦ ꯔꯣꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦड ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ RSS ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗ ꯕꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯣꯗ ꯌꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯦ NIAꯅ ꯄꯤꯕ ꯖꯥꯠꯂ ꯌꯦꯁ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯗꯣꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯗ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯇꯧꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯟ ꯗꯥꯏꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝ ꯚꯦꯟ ꯗꯥꯏꯛ ꯐꯥꯕꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯁꯤꯅꯥꯒꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯣꯠ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯏꯠ ꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯤꯇꯥꯒꯣꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯣꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯥꯜꯗ ꯕꯦꯖ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯎꯇꯝ ꯗꯦꯕꯅꯥꯊ ꯑꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯨꯅꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯦ USA had eyed parts of the northeast to establish a Christian state follow matam sang United States na Christian state ama north east semningmugi apamadu lei haibagi wafam si Indian Air Force ke hanega official ni aduga strategic analysis ni masu and again mana makhata na haibasi aduga oithokpa yabadi Ukrainian amadi American NIA ne arrest toribasa haiva nefarious gang North Eastern State ki saruk yauna Christian state ama semnabagi damakta establish tawnabi do honariba kangu singri mokungda moi yawro moi haningai leite ado yam it's very much possible haiba yam chaw moi thokpe hai American National do American National do di mari di open way mari di Christian evangelism ki keno ma mari popular do only one tweet ni ko number of tweets puthoya article di yawi number of tweets Trump ki mayok to mana ngang kiba Gaspatil ki mayok to mana ngang kiba ngasagi pro Christian oiba the Christian nationalist ne massage adagi then makhada na mako India ki Supreme Court lawyer adu political commentator sansad ekoi ki Shekhar Jana haibasi na kai hage kanda regime sense for the creation of Christian state in Northeast asi soy me dang sada amuga tamo ngasagi hanagi XCM ki pocheng por kadoiba it is not about it's the subject of BJP Congress of the day. Hani XCMZ gi sina hajin adum lauja bai tare ko even hardly people buy it ko Manipur le myam jena di geopolitics na international actors in involved kam yam mo jo bu na te na de maitei sida cookie sida maitei cookie no di maitei na kai hatpa adu cookie na maitei hatpa adu khakte ne unari sida ani sida mit ma adu uri sida adu khakte ne we cannot look beyond that. Adubu Hanagi XCM cinema, he was very particular and categorical on this part. Now, foreigners in both a lot of my methods say you and Sigi Sidana Sagi Supreme Court ki Sigi commentator Shekhar Jana high river then India Hanagi Air Force official Sinaki Spunik to go from the Wafum see don't come here. Sagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ political cause amagi natraga issue amagi kano se torokana magi interest today magi mission khomu ngak to neba aduna ngasagi Christian world jisu Christian gi oiba magi interest lebo kangbu jingi magi mireng amane haitare human right perspective tegi chatpa kangbu amusu tongana dum leiram neba sidi magi interest to tonga lebo ko aduna ngasai akhoi gi tawonil na haibi gi human law se si yam kumna nei rak pam change ba human law si kamai tor ke da British na India dagi chalam dai matam je sidai da Gorkha regime je ani thong khai do ya amana British Gorkha regime hai ba ma India gi Gorkha regime hai ba mu ko han le ram ba India gi Gorkha regime je she ni thong khai do kan da Gorkha regime ma je pulap British ship to wa
सिनिको ह्युमन लॉस की ngसागी याम मरु ओइसे US ना वियतनाम दा लान तारक मतम दा US ना माइथि जी US सोनबै नते US ना माइथि जी US सोनबै नते बा वियतनाम ना मपांग याम कनबगी वियतनाम माइ को हुस नते को अदुना गोरखा रेजिमेंट जी ngसागी ब्रिटिश ता पुग्रिजी याम नुसिबै जु नते कुइद्रिमे मोइना ब्रिटिश सिटीजनशिप फंगबजिजु कुइद्रिबको अदुना सिगी ह्युमन लॉसी ना मरम वरकांदा अखोइजी हयेंग ngसागी UK जी US सी लाइबे यूरोप सिगी मागी कनो मैम जिंगे माइथिर कनेना मदुदै द पुगिबो पोट अमने ब्रिटिश गोरखा रेजिमेंट जे अदुना एनी लान जिजै द गोरखा रेजिमेंट जी ngसागी अखोइ राकेश नायक गी दाइना फ्रंट लाइन द सिजन अमंग आक्तने मोजे अदुदै द यूरोप की दमकता कोई थवाई को भाग था पका था दोगपा मधुगी सेल ग मतिक ना मधुगी अचौ खुदम ने ब्रिटिश गोरखा रेजिमेंट जे अदुना क्रिश्चियन वर्ल्ड जिजु इंटरेस्ट अमगी पार्ट अमने चंचली ब जियोपॉलिटिक्स की पार्ट अमने को अदुना शेख हसीना सु मंगाइरे ngसागी इंडिया की डिप्लोमेसी दा आइना ngसाई जु अमुकसु हाइजग्रे को 1959 दा तिबेट की दलाई लामा सी चंजब पीरु बुदुना मरन का 1962 दा सिनो इंडिया लान जे थोकीब कोइंसिडेंट ओरमबदी आइ अदुबु रीजन नमदी अकोइना लामबदा दुम खरदी लाइद्रने को से मिस्ट्रेस समदी दुम क्रिएट तोएबा चमने 1988 ता 1988 ता ngसागी बर्मा की अपराइजिंग जे पीपल्स अपराइजिंग जे लाको मतमदा इंडिया ना अचाव ह्यूज कनोमा बर्मिस खोगी रेजिस्टेंस कांबुदो मोने एक्सेप्ट तोएबा कोलकाता पुरागा रेडियोगा यम चावना सपोर्ट होगी बस सांसुसी लेडी श्रीराम कॉलेज दिउदा लाइक तमैनी मोय ऑल इंडिया रेडियो दगी कैंपेन तो होली ने बा इंडिया ना मपुंग फाना सपोर्ट होगी बदुना मधुगी पोस्ट सिंग दु बर्मा जिंग ना दुम खुथेगल थंब पोट ओइदोइने बा से कनोदा चांदियल की लेकुल की हुजिक लेबे एमआर की केम ना कन दुदैदा ह्यूमन अखोइ UNCHR सिना रिकॉग्नाइज तोरगा थंब पोट मने बा यामना लोना थंब नते बको फोंग ना थंब पोट मने बा अदगी से चाइना साउननिङाइ मसाकसु दुम ngसाigi टिबेट की फैक्टर द लेबा ताइवान जी मैम सुयन खंगिरम नेबको ताइवान जी ngसाigi कुमिनतांग गांगु दु चेलगा लेगिबा हाइदि चांगकाइ शेक से फादर ऑफ केनोना ताइवान हाइ नेबको सिजिगा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिलेशन जी इंडिया ना थमगा लाएबदु ताइवान की होल मागी इनकम जी मागी मगी केनोसी मगी सेन तानबगी लम्बी जु इंडिया दा चोप पीरगा दुम लाख्रिबो पोनेबको अदबो चाइना जी खंजनु सनदना मागी इकोनॉमी जी डेवलप तौननबा मागी फिबम सेमगननबा याम वाना होनरगा लाख्रकादा ngसीदी आइना साइजै गिबिदो 1976 ता मागी इकोनॉमी दे हेना बेस तौरकादा मागी हाना लेरंबा सपोर्ट अदगी इंटरनेशनल सपोर्ट मैम गे लोइना तुमिन लेथौरकादा 2000 केनोदगी 25 तगी 24 साइज दगी केनोदा थारेइजे बर्मादगा थारेइजे मसी तराइबै चाइना की पॉलिसी मन नतेबा अतोपा पॉलिसी मन चाइना चाइनीज अखोई 1 मिलियन जे चाइनीज लाख तरा जे अखोई बर्माद लेबा माइ ब्रमिस सिटीजन होएबा चाइनीज 1 मिलियन जे अदुना बर्मादा लान सोंगनरपो मतमदा मागी चाइनीज ओरिजिन हाइदि Chinese citizen jingdo ai Chinese citizen di haya overseas Chinese sai ta rene ko sigi protect of duya de wa China su sigi geopolitics sai ta China gi di magi Burma da hating na intervene to no gi right se lai ba aduna Manipur gi lalo busi 1960 dai de gi UNLF seme adu to re hairaga su Burma da changjabum do ro ko ga ji di thengaba matam du oi doine ba India na ga report piri se na tra तबुदबु अदुगी ममांगदा 1988 ता इंडिया ना बर्मा गवर्नमेंट की यंगनब जिंगदो वेलकम तौदना सिदाइदा हॉस्पिटैलिटी उतर थमगिबगी बर्मा ना जुखुते लेरिने मसे बाबो दम काउद्री हमसे बो काउवे सेम एट द सेम टाइम चाइना की मागी रिवोल्यूशनरी फॉरेन पॉलिसी की मखादा माओ की लीडरशिप मखादा मोइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा दा कइदा सपोर्ट तौरगा सागी म्यांमार की मागी लेंगाक तो की मायोक्ता सपोर्ट तौर मसे सिगी जु निंगदोंग पोम जे हजिक सुदम लोइदबा माने ngसाigi ओंसु साची ला कांदा दि चाइना जि नेग्लेक्ट तौरपगी कनोम सु लेबा अद ngसाigi चाइनीज लाख तरा लेरि सिसु
Burma da le zu achomba business hub fa moine control to Mandalay se moine control to ni project control to ni Mandalay control to play ni ko adagi sigi Yangon long side kano to de ya da bai tare ne aduna India na magi interest kari no khangda bida ngasagi US ki interest da ko Tibet na Tibet ki Dalai Lama chela kanda India na host to ru risu India ki interest la na traga US ki interest la ji achabo wahang amane ba an simaina jaga jaga da kutin julu bugi second sina phange hek chela ko India do host oi le re ko magi hatheng na ba neighboring oi bugi waram budi ai aduna India ki diplomacy si dai da hana non alliance movement gaina lejeram magasu hojikti break the yauru bagi kai gi si mayam si da maram mor kan da ai nga sai ji Christian gi oi ba pochi ju akoi sum yeng je ba Manipur si hana Christian chatpa amta leiram de ba mapalam degi lining ama akoi gi ining tho amana accept tawduna lawru re lawru ba matung da adugi lining do da mangi sengi na pangin intor ko degi British interest da ngasagi Christianity do sidaidal hingo bune ba ngasagi lining do ba ko ni adopt rom drdi mangi seng edo leram drdi Manipur da Christianity gi kano sisu kasula oe ba aduna akoi da mangjari ba mayam jingsi akoi ngasigi Manipur gi leiri ba myam ja sisi da yamna mun na khambam leiba Okay. ada ai amtang ga hajar hale ko leiri ba international ngasagi hujik viral mayam kan oi bane akoi gi India gi prime minister sina prime minister oi dringai matam da Jawaharlal Nehru gi court ma palakanda Jawaharlal Nehru na matam du da hai si North Korea ga South Korea ga lan thenga ba da man mor kanda India da pochai gi maman tange haidana hagi ba ma hojiki prime minister sina mana prime minister oi ngai da Karim nar ga ngangi ba ko adu ngasi di Iran ga Israel ga lan sungna ba matam da India da akoi gi achau ba madu gi keno ma awa ba ma haidi oil gi gas ki laktor bi gi film je unara kan da di na mo hojik se most of the hostel closed over mane PG closed over big restaurant mayam closed over hojik India da hojik lei ba film je hojik kem yam effect over ge je adu ko Manipur da gas moment ke over to aduna sigi poche dai da na akoina akoi gi international diplomacy duga leri ba global politics ya masi hiram khudimakta akoi Manipur da su madugi kanaba amadi mangjaba je akoi ne da di yaroi ba aduna ngasagi Christian world gi oiba politics ama laiba poche masi akoi Manipur gi oiba fibam da akoi kam yam solaka de ge je sidi akoi adum ye senaraga chata di yaroi ba aduna leiriba Manipur gi akoi gi miyam na ko Manipur gi leiriba miyam na masi gi religious politics hai ngasagi US na RSS ta ban tori ba na traga ro de ban tor pada India gi moi gi mi ma phar ka da RSS ta ban to ni ha ba form ma lai ji kari gi no ga je akhoi Manipur mi na nei na de ba ya roi ba aduna ngasagi akhoi gi ining to amana mapalam gi lining ama lo ro ka da akhoi da lei gi ba mangja ba do ngasigi Manipur gi context asu madu mangja na na bade koi shilaroi do ne ba ha na koi theng na gre ba ko adu ergadi sigi lining da hen lupsun bagi ideology ma Manipur da akoi gi namjan na ba honari je masidagi jo koi je khara laptop kon change yes akoi gi yellow ngai gi oiba saktam do ining tho mana lawru badagi akoi gi lairam ba yellow ngai gi saktam madu gi environment mangi bdo madu kanna na bhole jabuduna akoi gi right amane ba ko akoi gi tabum thopa responsibility amane ba adu sigi tamkak sidai da akoi US na RSS thing tu ji kai no adu di Manipur da sigi kai phibam lobom thopa ga isa na sigi youth sing na yam no mun na khangbam thoi aduga India gi di magi hojik yam mamek se no uri je ko kitang electoral politics ta kitang la ga su na traga Manipur gi politics la ga su Manipur da akoi gi larger national kanoma politics ama lakraba matung da Manipur gi leiriba government ja center na phamwar ga phamba lepwar ga lepagi fibam am da lakre handaki after 2023 gi magi incident gi matung da hojik semai ba government gi maong ko adagi Delhi da kauraga halakpada resign to riba mong
अदीदी दिल्ली द पुलप चलुरगा अखोगी स्कूल के अंगान फमलगा लाइक ताकपगी मौंग दो उगिबगी फिवम लेदना या मपांगन सोंदगरे या मपांगन सोंदगरबगी था फिवम से सिदैद मणिपुर की मियाम जिना मणिपुर द नेशनल लेवल पॉलिटिक्स अमा हाइदि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज से सिदैद मणिपुर की मियाम जिना गयाम यामना मखा ताना अखोई थाजब थमम थुई नसागी लेब ग्लोबल मागी वर्ल्ड की इंटरनेशनल मागी डिप्लोमेसी मैम जिंग लोई येंगाबो मतुंग दा मणिपुर दा लाइबा नसागी पॉलिटिकल ट्रेंड जे सिदैदा नेशनल पार्टी जिंग ना मणिपुर दा सानरीब लीला जिंग जे सिदी मणिपुर मैम ना औना ना वखन खंदब मथौ तारे सिदी नसागी क्रिश्चियन वर्ल्ड की फिल्म लाइबा को सि लाइबा जियो पॉलिटिक्स की लाइबा फिल्म जिंग जेदा आइखोई की येलो ने की लाइबा फिल्म जिंग जे मसक सिंग जे कन्नना बोनब मतंगदा अखोई हाइब्रिड कनो हाइगद्रा आइडियोलॉजी में आमजिंगजे नेशनल लेवल आइडियोलॉजी में आमजिंगजे मणिपुर दा अखोई चपचाना डिफेंड तो होगदी मणिपुर मांगनी हाइबो फम जिम दे थमजिंग ओके ओके रामा थैंक यू वेरी मच आई मथंग दाउन लाख सके दाउन फाइनल क्वेश्चन है नसागी होल सिगी एपिसोड से नहीं रखो मतलब लालू हमा से ने यामना कंफ्यूजिंग होइस द मोस्ट कंफ्यूजिंग कैरेक्टर से मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट हाइगेरा हजकी यूक्रेनियन अदगी देन अमेरिकन नेशनल फाब से जो यामना कंफ्यूजिंग होइबे जे यूक्रेनियन नेशनल तरुक से थादुक पिरोना हजि यूक्रेनियन एम्बेसी दगी याम कन्बा प्रेशर मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीरे हजि सीमा अदुगा ngasai यूक्रेनियन मैम अमा लाखपजी सिंस लास्ट 1 year है बतारे कहीं लालू हमान है जे यूक्रेनियन मैम अमा यूक्रेनियन मैम अमा मने एकोगी मिजोरम फाउरगा बमा संगसल ले हाइबगी अदुगा बमा दा लेबर रिबेल्स मैम जे मोइने ट्रेनिंग पीस जे माना मो हाय अदुगा मुक मा हाइबजे फॉरेन नेशनल 2000 हेन चंगी ने खोइरोम दा मिजोरम दा अदुगी फॉरेनर मैम दु स्ट्रीट तम तो उदे गाइस मा हाय एट द सेम टाइम लालू हमा हाइब नुपाजी ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अखोगी मर्जर म तोबसे माइ द मर्जर एग्रीमेंट म तोबसे चिन ब्रदर अलायंस का नसगी बर्मा की फैक्शन बर्मा की लालहौब फैक्शन में हम पूरा कांड मागी टेबल दा मर्ज तो रिने मोय मैम से एंड बिफोर दैट केम विक्टोरिया दा मिजोरम की एमपी मा there was some MNP mana nominate to ne MNP oras lalu homa nominate to ne MNP do adu india ki home ministry official khara ga tawga kem victoria da chalaga moi myam je unagi bagi adu ki media report ai khoi leiri ba swai the mana low river rules igan ngasai ki Ukrainian myam changi na zo ma hairapa and again when he went to United States mana sa paka mana PB speech da haire je we cannot fight two enemy at one time अखोई यंग बा नी मुक्तदा अखोई तादिंग नबे यारोय माने यंग बा बस इंडिया ने कैटेगोरिकल दो दम पल्लिने वाज वेरी पार्टिकुलर अबाउट इट अदु नाकल नंबर ओम दना मक गसगी होल ngase क्रिश्चियन स्टेट की माना फ्लैग बेयरर्स ओइबा ngase डिफेंडर्स ओइबा अदे मक म्यांमार की सिदा माइ इन्वॉल्व तो बा हाय ही वाज वेरी मच एक्टिव एट द सेम टाइम ngase यूक्रेन की डबल स्टैंडर्ड हाई गदरा मे कई नो मा साने बिले राज कई मशीन दाउ asing de ma de zo gi kano se movement de khana man sim go ngi he ter ko aru yam chong yo bo ni ma de zo built na kano Burma Manipur Bangladesh ki built tum le zoro go ni zoro reunification organization is moi unare moi group to ina na wa UN se bada adu gi pot ma se yam thang de hon dum yo ro mi ne agi mizo national site tare ne kan mo ga landenga ga ka kenare ma gi perspective kite man kiteng little radical hai man Indiana de man USA de Indiana de ne और इंडियाना स्टेट ban sa bachin Indiana ba state se metropolitan je chin khada dar ke bot karu yes kyam yam ge je और अखोने सिदा narrative da अखोना हाई मणिपुर activist में हाई को कुकीजिन चिन तब के दरकार लेते is inviting trouble for us अखोने चिन तब चलोरनी वो चिन जो को चिन की लोबी दी ऑस्ट्रेलिया दी इवन लालदोमान से दी कन चिन ने थादर कारी नहीं मा मुई इंडियाना स्टेट settlement je sidai da som dagi puri be map jing ji achauwa da kaino mane ba leiri je foreign countries में आम दे लग रहे हैं yam song le bo moi lobi 근데 마람 खंग दा सिदा नेटिव से मत कुकी चिम में जो गाइस कुकी ना yes certain language है यम पाम दे बम ले कोई की activist में ngai bai ta ne ko मरोइ ने खंग दा नहीं because of ignorance ने माने से खंग दा नहीं ने तब के सिदा कुकी ले जनी के और moi ने हाय न कोई हाय गदो
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯙꯨꯃꯥꯏ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯣꯔꯣꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯂꯣꯏ ꯀꯣꯁꯟ ꯏꯟ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯔꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯐꯔꯛ ꯆꯠꯅꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯝꯕꯗꯤ ꯀꯩ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯂꯦꯠ ꯏꯠ ꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ मांगी कैरेक्टर्स याम कंफ्यूजिंग होय समटाइम्स इज प्रो इंडिया का सोशल लपी हे हेक्टर को आदि इन्फिल्ट्रेशन में आम ले रे गोदे रिफ्यूजी में हां अदु को पंगाई हाइ जबी नगल मो नंग सगी माई असेंबली दो गांगी दे सिदा लाई मी म्याम से कोई जंजो फम बीते काई पीदो नो मुई इवन डबल स्टैंडर्ड याम होय मासे मोदी कन्फ्लिक्ट हो जे मिजोरम जे लादोमा कन्फ्लिक्ट जे मागी इंडिया द ख्वाइदे फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन कनो तो बजे रिफ्यूजी डॉक्यूमेंटेशन तो बजे सीईसी हाबिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तारे को सीन मोइना मिजोरम दे तमिने मोइ डॉक्यूमेंटेशन हम लिंगे सिगी पार्टिकुलर चकमास ले ब्रू है मोइ दे अदुगा सिगी मोइ चाप चाप अंगाम मसा पोक दो डॉक्यूमेंट तो नमे यंग मिजो एसोसिएशन होय का यंग मिजो वाई में का और मोइ ये डॉक्यूमेंटेशन फैंटास्टिक इंडिया की चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉपी तो नहीं मुझे मोई देगे पोक के बंगा वो अखोई की कनो से अखोई की कनो मोई दा अखोई की पॉलिटिक्स से क्या हम ना अखोई की कनो तो रोके दा को 1998 तक मुझे सिगी इंटरनेशनल एरेना से लाख रबने 1998 तक अदुना सिगी इंटरनेशनल एरेना से दा मुझे प्रॉब्लम थोड़ा ने ओनली 2013 द खतने को केएनबी केएनएन अन थोड़े ही कुकी नेशनल आर्मी से हाँ इंडिया का बर्मा का अनी ऑपरेट ऑपरेट एंटाइटी अनी थोड़े जिदी 2013 द खतनेब अमेना ख्वाई लाइबक थिरी कहीं मधुदी हेड ओरमीजे केने केने हाइब पोची हौजिक इंडिया द लेरिब मणिपुर द लेरिब पीएस हाउकिप से सिजना फाउंडर नेब मा ओरिजिन जो बर्मानी दरको माना फाउंडर नेब अदुना इंडिया से थादोक यादबनिना असोमना कंदा अनोबा जूनियर अमा प्रेसिडेंट चेयरमैन हाकुरकांदा हानिगी अरीबा पीएस हाउकिप सिदी इंडिया की केनिया की चेयरमैन होइना थमेइने हादि अदुना मोय हाना इंटरनेशनल रिलेशन जे असु इंटरनेशनल मा डिप्लोमेसी जे असुमादि वांगगा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मोय याम वांगेबा अद अखोइगी द लाइबक थ्योरी दी ngसागी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दु दैदा ngसागी पीएस हाउकिप से अदुम याउसलुबा हादि अखोइगी मणिपुरना ngसागी मणिपुर गवर्नमेंट इंडिया का सु तमनुबा मतमदा केनिया से बर्मा इंडिया ना खाइदोक्त्रियो इंडिया अखोइगी मणिपुर की गवर्नमेंट की सोमी से कदावाई लेगे सीएमबीओ 2013 द खतनेब केने बर्मा केने इंडिया खाइदोरीसिदी अदुगी ममांग केने मपुमदो मदुइदुगनेब मणिपुर के साइन तौथुंगरमिसे अदुना सिगी हिस्टोरिकल मिस्टेक से सिगी हिस्टोरिकल मिस्टेक सिदी अखोइना येंगबम चंग बदुना ngसागी इताव ओनिला ngसागी चिन नेक्टा पक्षलुबो मतंदा अखोइदा ट्रबल इनवाइट तौबगा चमने जे सी खुदमैना हॉकिप सिंगी मरक्तबको केने सिदैदा लीड तौरिसिना तेलसिंग कांगबुनेब अमदना किपजेन कांगबुनि सिगी मोगी ओइबा इंटरनेट कंट्राडिक्शन जे अखोइदे स्ट्रेटजी मसेम मतमदा इंटरनेट कंट्राडिक्शन जे या मथौ तायब अदु जोमी गा कुकी गा लेनर रिलेशन खंगना कोई वांगांग बम जु चंगबजे सिगी अखोइदा यामना कई हाइतारे अखोइदा डिप्लोमेटिक ओइदबा अमदि दुम खरदि दुम लाई हाइतारे ने अदा आई हजिके तमो का पाना अबीबो दुगिदा तंग मते माइना सप्लीमेंट तौजनिंग बजे ngसागी केने बी खागिबगी सु तौरो मतुंग हाइदारे को तौद्रिङैदा मोइना पुन्ना लेरमगी पोट अदो कोना 2013 दगेना तौइबै पोसे सि NSN के जो मतलब इंडिया गवर्नमेंट का सिस्फायर तौरमे कोई मोई बाबा खबलांग हेंगिङैदा बाबा खबलांग जे कनाना इंडियन नेशनल दि हाइवे या नतेबा कोनबुदी मोइना NSN के ना वर्क आउट तौगी को हाइदि इंडिया गवर्नमेंट का माइ सिस्फायर प्रोसेस संसलम कांदा कोना मोइना यानारक्तबदगी लाथोकी हजिपुदी मोइ फेक्शन म्याम थोखरगा तोंगा फिल्म द लेगे दो अदुदा आइना हाइजनिङिना को राकेन इनिशियना हमगा कनोगा हाइदि इनिशियन गा इंडिया गा कनो तो एग्रीमेंट तो मनिपुर गवर्नमेंट
ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯂꯤꯇꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯅꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯨꯀꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ 2013ꯗ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯀꯦꯅꯦ ꯕꯔꯃꯥ ꯀꯦꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯒꯣꯔꯈꯥ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯈꯣꯡꯕꯤ ꯈꯣꯡꯅꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ मागी पॉलिटिकल स्टेन लोई लेजेब अदुना जियो पॉलिटिक्स की पाउंजे कनानो ओइगदगे ने येंगपमतमददी कदाई तायदुने होय तारे ओके थैंक यू वेरी मच होय तारोइदा ओके अखोइगी ngasiगी Manipur violence the foreign hand yaubra haifaki pochine ado sigi narrative se akoina sigi topic se mi yam yingde one of the reasons kai hakada interest like the not just say how again te tamo akoigi na sida akoni yeng ya se kai hakada so my foreign national ma'am yawi haibagi si understanding je luidra it's again very complicated I do understand Manipur it's very easy to look at cookie it's very easy to look at Maitai yam lie about the I think Maitai phataba cookie phataba haibadudi again it's very easy and it's very convincing also min una badang like I you of the Ukraine ma'am Ukrainian American ma'am very interest Manipur like you know guys ma'am story and people find it very boring मेरा साइड वाफम थमजगे मन आइगा साइड वाइज बने मणिपुर म्याम जे जरूर चादे वखन फसन खलेबको अदुना मणिपुर म्यामना कीरिदी फॉरेन हैंड नतेब अकोगे संबंध हवाई मतोन चाबसिने मणिपुर म्यामना ने याम कीरि जे संबंध हवाई मतोन चाबसिने सिगे संबंध जिना हवाई मतोन चारक्त्रदिको जंगक तय संदुदी अको लैरिबा मणिपुर म्याम अदु याम कीबो ओइदेबा मणिपुर म्यामना चिंगरिदी संबंध हवाई मतोन चाबसिने अदुना फॉरेन हैंड जे मणिपुर म्यामदा अदुक याम सीरियस ओइ लादू ओमाना 2025 ता हायरगा सही अमगी मतुंगा फावगी रिपोर्ट माइना खोय फंगिसे 1 year की सिगी गैप सिदै द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काय लेरुगी big question what that already lalu homana high grade lalu homa khangam bhai something could happen madi tawri me andu joi uram bhai but I high gi I have noticed it ada I the power chale do I dum high dune ba that's a thing adu anyway I mathan I episode me am the thola kanda thui bi thodok tu nei na ba adu thok tringai da kai thola ka dagi haidana hana sena obogi wafam dudi I leitri madum de khoi ngai khut tari adu ka si ko inadi Manipur violence foreign and ever sida khana da sorry abi gi ba foreign exposure yam phangwa misang ngakani mang da fambi ba mayam se da ikoi gi da ikoi Dr. Puyam Rakesh ICWA India ki top tick thing ni foreign policy aduga international politics ta adu work to biramani da Onil ikoi Manipur gi real human rights activist ni aduga then mari tongan from sing especially United Nations da handin Manipur gi lebi shume amse adum represent to bodu mission ni and yam ka leipal yam masak nai social activist turn political activist ni puno bo amu khana thaga chari kai khunu chari loina sigi program se hodu loi form ing ta bi Manipur program bo wan thaga chari kai khunu chari ma thaga chari Class 12 अमसुंग ग्रेजुएट लोइरबा महिरो सिंगिदमक्ता जर्मनीदा हॉस्पिटल प्रोग्राम तंबा याबगे खुदुंग चाबा पिजरी हाइरिबा प्रोग्राम सिंग अजुदी अहानबदा अकाउंटेंसी हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता कॉमर्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी अनिसुबदा होटल मैनेजमेंट हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगेदबनी अहुम सुबदा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगेदबनी मरी सुबदा मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता
physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigadabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigadabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbiru nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakjari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak midyeng changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikhogi office Norris Window TV building hata New Chakun Road ta lengsenbirau